Ia te fifia lava. Ia e o folo fa mawhaatalo whatu sa boi lau mai boanga le reivanga o le afi. I le anga le lei o lo tanto uma te sili le langi o le tua foa. O le tua sa bonta o yelava foi. Na whaia le langi ma le langi o mea malava o lo o iai. Vani monimo o le sami o le lau ele. Anto a hai ma oe ma o le pale li i o ran foanga pa ia. Whaatalo whatuai mo whaatu lima tuai. Mo whaafelo ia tuai le pa ia, ma le mamalu o Samoa. Ia, o ma whai foi o na mafuta mai, ia, ma maua foi le rei lao. Nisi foi wa lewa o na tali tari mai, ma tāputa pua i mai. Ioi. O nisi lawa tui titi a, pei o le whaatalinga, o le Pelenise o le malon tele o Peletania. O nisi fo ia pe o le whaatari no le palolo. I le teimi fo ia o tā le palolo. Io e ia mātou i sa taua. I sa la whai wantasi le nei e fio anga e la walunga i le palolo. A ola ina mātou o e whaatari le palolo i naona po. E mātou a whai a mātou ula pua o ula moso oi. Io e whai ila vali lau ngutu o le ulu e vali le loa. I le whaatari no ria. Io. E pe e whape nā la ngona fo i o nisi na o maua o whai malanga tua i fo i le malo te leo meleke. I le whaatari no le rei porokalami. E matua la e mama. E whaasata maiti o na toe pisa i au tafa. E te lea ia ina o isi wa mata i tutonu o potu. E pe e tofu wa le urungali ia ma le potu. Ele ki ofa merkala la ukama o filo, bishop filo voi lele ina ua fa solo voi ia na ia lanto tau tinonga mana ia matu tala i uta fa merkamano. Amai ma ngai ya me uma ai ya no fa ngongoanga e ya no fa ngongoanga sia tai por kalami o vai tu ia si sau te sau ole ai kalia male nga fa fika fa mai pau wa no fa no noanga. Ua tele na male toi momoe i malo tonu. E sene manga. O whako ea? Whamai i oe. O le nei le tu. Nia le whela a maka fo inga rua ngia ro ma fau ere i umangure kala Bishop Philo nga whai. O no le nei le tu. E matua le toi moea i ale tina le a inga ia i se potu. E matua nofo i lumo le sitting room ma mata. Ia manga kuala o le ala ua umori mawinga. Au tato iei le whaatalo. Le ese ngao kaimi. Iyo. O le ese ngao taimi. So le eongo i kulari e vave Amerika. O la ua tale se furu i Amerika le taimi le dei o le fato a tale fai le afiafi. I New Zealand dei. Ia le wingala na le saunoanga le sunga ia Bishop Philo mai pau a le sio u whangongoanga. O ngā ua matua, wālanga a saule tina le a, e saule le wharetua e mata i luma living room wa e peke le, e le kiwi. Fiu ke le le biko po e whakanga kamaka o kom whakarikari me. Kanga ka o kom whakarikari me poku hoi le lang kene fongi na mga. E uma e a wālanga e uma prokalame u tahari tasiri vaveau. No winga e uma e prokalame. Mo e ngasea ia ma le wharekua ia i luma living room. A lala wa umala wa mantua i matua i kamar mawawawore. I ui o lea. Ia, whatalo whatu, ona wa umanatua. O le ese ngau taimi a mise foi. O ila tau te whaatari mai ale nei porkalame. Ia afi. O aso ta itasi o le vai aso ese mai. Ia ile aso lulu la tau manatua ri. So le, toi wha manatua tu. O le tātou aso lulu e le se tātou tautai ai, ale mele ua iai. Waka wawari ngō kou manganga o e tautai ai. Tu se tautai manana o e whai aku le sports tara noa ko e whai aku mali tautai ai. E se re kou wola le anga ni. Ia, whatalo whalea mau whalofa. Sa ma whai ngā lea vea o Samoa. No wantu whaatini o tausala. Wo tau vai mai le ofu le o ke ofu kuai. Ioi. Uka iso de. Terania. Tasi le nei o hotel taunga tā lava i te tonu o California. Sira fia la o Amerika. E rei loa kako. E tū le no whanga e tau o le... le kau mai pai. Palos Verdes.
le yai le malai kofo le male hotel la sunga ya Donald Trump ia se tasi fo yo prestine e se fo le maka ukia o kala o le kanga kai kongo Amerika alo to e tau mawhai fo i le whainga balot le la ofu ngai ai longa wa ye se sa mo ofu e vai akula ukala ka ko kali e wala nga mantua tua le anga me ya male sa o loko i maroko le si au vai nga vo de a o lo pomoni la utala lo to fayet male ale mena no mana si ofu atu e fai lo hai le alofa tu la after le lava e le tamaitai millionaire e millionaire vo ya di ka ko ka mali ia me se fo am fana wa Samoa ya ana Bentley Fredericks ya Miss Samoa le tsi va valufa sole ya malanga tu va atu America se fai pisinisi ioi longo wa fo i o mafuta tu fo i ia i se papa langi America e matua tutusa mafau tangata le ta mai to fai pisinisi ai o matua mapu e isi o tanto tu fo ia tu langa fo i walanga e pie kau lipo ka ko vui o iso se ku wa ele nga America pie kau lipo ka ko Pacifico o ni tangata fai ngā luenga Libras fo ngali ai ia si la fia le larulangi e ia fo ila tatou tama whanau e matua matautia tūlanga tauoloa mai kere kupe ka ko aru ia ile nganga whawhai ngofie mai whatamau ai nga ina i whamuri anga le atua pei for sunga ia se yuli alemali atua chesi sa polo you know le tamali wa tosi la fia i talonga football wa action America berkabal wadi iyo wa longa ile football ya ai le ngatala ile o charities malana to give back to the communities ya o tanga talong se la fia boli mau foi la se uso fa sala lau le sunga le uso li el mari to le pa fa vitai supa e me se la zama ya ever after wa kasila kanga yai foi ya male tina fa le tua foi tina ya Patsy poi longa foi julanga o fa fianga au siva Samoa ya malato kam business foi le gato vaitele ya ma Samoa ya malanga bai foi ia i sala fai o kengi foi o le mo ya fatalo fatu le mo folo fat le nga o kango fu ko o fu le olla ya o kire ka o kia ka o kai en fa me alo fa ma fatalo fatu wo ma pa anga mai ale tanto Blue TV ma pro club le tau te ya ele le vanga le fiafi o le son mua le nei o kuso mas ka pa ki celebrate au kuso ya welcome au kuso Faftai aves ka ko paki e faftai ai ia Julai mauna fo ilelei ia e se fo olana tautua e waranga kasile me ka ngai fafika ia faftai lo loto ia manuia o fafitauli o lu itau na au mai ele masinga male masinga o baka ko ke ngau o melele ma me manguia ai ia tau fo ilu itau matulanga o malava o le sona melea welcome tanto ya okuso okay lo America la ile o ya okuso o te lopi o la so muli le o July ai ona o le ufaili tanto por kalamele nei le so mo okuso fa dalo fa mo folo fantuai pa ia ma walunga o Samoa ya yo Samoa fa ngale vea ya so ia le tuli e pe yo le tala ele ma vaenga nei pulotu ya wa fo I pa ia o Samoa ya pa ia fa le anga nu o pa ia fa le malo ai matua le tu pa ia fa le tala le o wata ma fa sau nga le tua a talofa mo folo fatu asiata I so o se tamali I so o se Samoa la velu ngole dei por klambe wo ma pa nga pai like love and share tanto por klambe ya I le dei foi a fia nga le o tanto matai sili ele langi o te fia fatalofa I nei tu asina sina ta matina matutua o ilanto o avele dei por kalambe ia ma fiso soani ante o to le ngata mo wesinga aka ia e mo waina I ma fofonga to e fafango ma to e fa mana tu wala ngora manga ia for nga o le matur faso e to e fa mana tu e ma to e fafango waina inisi fo io
o me tutupu I Samoa, me se fo isi o tātou buturu. Ia, whatalofa lea mau wholo whantu asia taina I o tina mātutua. Maraita mātutua, kua kile iyo. Iyo e, whatalofa atu tina ia va purchase. Iyo e, le mafuta bai na I Provo, Utah. Whatalofa fo ili tina ia vai tupu. Ia, ngai ki ngā mākukua ngā tawai lea. Whatalofa atu ile tua fine po le tina ia wafala urutoa. Ia, disi fo ubo mapaanga le tātou Porokalame le Tautai ya e mai na Utah se epa Gibson rega te lea o le tina ya Mary Asia ta atoa tina matua ia ngongo singa asianta varusu mari tasi tau sanga va ika ko iki nga Porokalame mata ma Porokalame e kau le mongi fiku se furu nga ka I varu se furu mari ka iva se furu wale toa me se fo o le tina Joy tuku moyantu rega te lea o Vai Coleman fa pe fo I wow council ata lo fa mo folo fantu ai ia asia tamre programmer ka te lea fionga muripola tunga muripola Fred mala fritua ia na fanua ia na fo tu rega te lea fa talo fo I se uso ia Joe Wilson mafuta mai na Seattle ia maleano anoa I lava iyo e umarangi kausanga o tau mawhai whaasoantu ia masai halo antu le to tele lava o wo mapaaga mai au se talia fo I whaatalofa mo folofa antu I la tau Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth, maskeke tele o skeke uma ia te o tau I nai singi Australia o le lewa ia ngukuari Australia ai o tele mai tau o mofo ili la whaingo skeke kongo Australia ai whaatalofa po fea lea e te mafuta mai ai ana nafi mantalanoa ma le fionga tau pipi vili mai na Elaines ina I toa oi o Queenselangi ma New South Wales ma singi o ka ko vai e to mai to ina ma fa so na fi breuso e kaule aingi Samoa le no fonga lai ai o fa pe we kaya buyala o lo winga nga o parent na me ye ke e te fe nga ye le aso ma le aso ta lo fa joila jo fo uso por fritua ia ma le ano no ia le to telefone ka tai le ia o tato wa fe mai I ba la lo lo mo wi to de fa ta lo fan jul to fa fi so la suia io ia ma Julie kasi ngi ka nga kai ma tua fa ma lu le pe I tu lai le fa program o le van sa uni te malo lu mo TV le ai manife au le ai ngai fa talo fa to e se foi la so la Raymond ya ma le tonga ma le fa nau ya le vanga fo le fiafi po to uma la vai le lo mua talo fa to foi ya Terence ila lo Canterbury po le sunga la una fusia Terence Hankin le mafuta bai ai la lo ma disi o tatou Samoa community fa talo fa bo folo fatu asiata mo o to uma lava ila le vanga le fiafi tina ia tasi ma le tautonga ia Daniel ma le tantou whainga nuu I nai Washington I lau fionga di te fono afa masanga me se fo o le tau lau ia le talainga ia li o matua ia fa pia fo ila ia le tofa ia luatua fa talo fatu luatua ma ainga ma le fa le tua foi o le kingi sa ku pa ikia ia ma le to tele o disi o to very right pe foi lise en kalolo tu fa le sai le ma futa mo tanto programa fa talo fantu mo folo fatu asia ta bisir to tele la votato o le tanto watu ono le tele o tanto issues o le tele o tanto news update le o le tanto arusa o lo ne niso tanto fasisilanga nei tanto wo tanto fasisilanga ona fo email ia le fanga so ron tanto faso o le aka ko wa fea finally by the way finally o le fa to tanto va ia tu tau fai mai se tulo se press conference se ava noa e fatala noa mai ia le fionga komesina o leo ia mara tu stala ia ile tae na lela lea ua share solo mai lunga e le to tele o tatou wa tangata mai I Samoa pe for sunga tatou po ia mau now e ai me ka ua lava sa o pisa duai mai le aso ngafua ma le aso lua
le la nga fia sa wanga le sunga komsinga mana tu fo proklame o le fia fili nei o le asu mai ai le sunga ia sauni o le tatou loia masani ma lona to mai fo I mata upu fa le tu la fono mai se o tamau ainga o tulanga ia tina o New Zealand ma so se tatou Samoa tatou te fa so ai o le stofi la vaia se tai milan to ai tonu mai e le ngata fo ilea o le sunga le Leiataua ia po o godfather renga fa ingo mai e rupe matasila e atore ma to over ai le fia fili dei o le amo fo sin tatou so ta inga e afa lo le fa ma to New Zealand ma o le tatou so ta inga ia ma America le fionga ia ma tailinga pasi o ia o le tai fono o le mafutanga ale fast supporters Utah se I fa mapu e nisi o latou fufuanga fa aolioli o le nei vai aso a wata pena nga mana tuofo o le fai unga lava towards le fai unga le tausanga le nei mai o ki topa ma November o lea e sa wele malanga fo I lea pe ona masania I le ngata le antoanga o le fa tausanga o le fa tuatua I le tua sa mo utasi ai o le manu rauti ina ia fisosoani fausiaina o se no fuanga au tu o le vanga fa 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 tuatua I le tua sa mo utasi ai ele fo vanga lea ele toe malanga mai o tai fa fo ile la tu fa tai ia la tu supporters so se fa te ala tu langa o tatou fa sisilanga nei ona tatou wole le ngo yo le issue tatou te affair fo ile vai ngol tu sia fo fitalai ona oni se o tu inga sa fa yesta si o fake page ma tatou tala no tu ile ngo io vai nga tau tu la fono ia pe a o fo ina tu ai tonu mai tatou loia ai si tatou mo o le tulanga I nisi o lo fa afisili mai le Miss Samoa USA pageant le fa tonu I Las Vegas o le aso atai au le amatalia ai ia le foi fa moe ia mo ilantou e tau la lata tu ia I Las Vegas manisi o lo tu afisili mai tulanga o le schedule ma tulanga o fa moenga ia o le na utu ina tuilunga le tatou Proklame o le Miss Samoa USA pageant order of events o lai ua fa mo popo felwa I fo le sosa felwa ia sunga I fa msino ali ima tabai tai fa msino a tanto tabai tai tau vanei mo le tanto sailinga tau sala po se la le lei fo ia mai America I Las Vegas ia e fai masui fo I awa le tau vanga tele fo ia se tanto turu I Samoa I le teibo le tewila ni sila na wanta fatalo fantua I fo ia I le tomaitai o Roleni Peterson tafi ma le latou fo committee io organizers ma le board ale Miss Samoa USA in Las Vegas ia masunga I famsino mo le toi fo mo o lo fanga ia I le tofa forsale I te ngantolo ai fio o mani tau vai tu le po o le tele necessity tanga fa pe o ia se tasi o fa masino se fa le tua ia Pamela ia manisi la vole board e mi se foi ia o fa masino mata mai tai o le a sauni a jumora so tai au I le foi tau vanga o le se tanto fa silanga o le tau sala night a Utah ia le utu ina tulunga o le afa lau tele pe ato ai tonu mai I se taimi ele o toe mamau ia le fioga de te fono fioga mta ilinga pasi na te fa lau tele ina le tulanga o le fa mo le aina ona tu atu lungo le tatou flyers le mo o to u ma lava Utah le fato fo I mai e ese le asikeke le loko ngakasi iyo tu lowa e se les ke ker matualo tonga tasima le ya lango sua le fa mo le ile aso freile pe on fa to la fa lo tele e le fionga mtailinga ono fufuanga fa ta pena foi a wale to felo inga male fainga malo sa o to tatalo ile tua ina ia fa tu lai le o tu lai e au nga foi ya vanoa nei e ave ia I mo to feedbacks po to alalo fai ia ni fesili o le o fa to sanga manisi o vaenga sa ma fai ona fola ia ma fai assessments fa pena wala ngoli ta wala na ma wa ia vanoa e lau lua fisir fai ai mo tanto te tai o le isi tanto fa silanga e mai I le committee foi ale fast supporters I Brisbane po Queensland I Australia
le ua tau silsilan tu le tātou flyers lea i latou uma lava i au se talia e maise le stete i Queen Selani o nisi fo'i ni usila dei e fia malanga i nei whaamoemoe ma le tua mai fo'i e open lava e mawhai fo'i ona fisoasoa ni mai au se kalia po o usila po Amerika ia i nei tau ainga fo'i o i Brisbane ia whaatawina ni laulau matulaka uma le wa available la tātou tickets whaafisotai tātou informations ma contact persons o lo tā uelunga le tātou whātau sanga birthday celebrations ia whai e ma le tātou corporate dinner o le isi la informations le o maua mai o leo le a whai e ma le tātou rua i sereselenga maka ukia whainga kui se langi lanto whaafitai e le fionga i le teitei whono ma le tau fo i komiti ia e le moe mana tunatu e pingi e ma le rua i sereselenga tolu aso le whaamoemoe lea i Queen Seleni Brisbane i Ausitalia awala ne e misi ai so wā wanoa te mōli mawinai leanga o lea o le ai ai mafua o whaele leanga o le a whai ai whaalinga o fua whaele leanga available lai foi ma tātou fua whaele leanga mai Samoa e ala i tātou containers te tele o le atou nuu mai ia e le ngata o le a whai ai whaalinga ai e ke whaakaua foi mawai maloua wanoa e whaatau wai fua whaele leanga mai tonu sio tātou turu e tau wala mai i talo mua o lo whaangasolo ai o le alala a whai ai ma le urua i seresele ngā Queen Seleni e maka ukia fo i whai ngā Queen Seleni lan tauia ale ngata i lea o isi tātou whaasesele ngā lava fo i o le mai le tātou wa lau mua po le tātou wa onga o le ngana lupe fo i vau ese le o tu atua i lunga ma le to tele o i lan tau o lo fasili mai o a whea si ataito ia e le tātou wa onga ia le o tu ina tu lunga o le aso ngafua asau nei il va aso fo il da le fitu la fiafi il address 5 Otawa Road i Otawa ia le do fonga fo ile le sa old MIT io fa sanga tonu lova male kalisi e fakasa ale si lady si Otawa ina Otawa ia e fai ile tanto wa matai tanto wa a o onga ile so ngafua o lo tatala la ule stala le tability fa so ta ile tanto numero o lo ilunga por emaili pe te susu tu fo ilava ile so ngafua nei ile tanto no fuanga le ta o le fitu ile fiafi ia so soani ia te o ilaunga ngana a fai fo yo o eronga o pulea nga malele ai o se vakua o yo launga iyo o ele sitanga tana o le singutu wa le ia nei awa na na to te launga ngana mfa mana ia mfa au le pe o lo au le tu manga no o matulanga fa pena ya so mai matala mai au a fia na o ele tamaitai tina e sula le tonga iyo ia o lo wa vango le ngei e tau fai titi fo ile me o le tautala ia ma le tele o le faifu o tala o isi ai a fa o ngā le leina le si ufofonga e sula e konga sao fala le lei o malia ai le mangai ai tau fiofi me o le tala tu musu e tu o le patua ia o ele ali o ele le tamba tala vou folfolaino fa longa ia o le folfola tonai e pe fa fe foi ona folfola sua matula ka uma fa pena maua uma foi beginners ha fa pesa e fa nau ma soifua ia turu i fa foni usila au se talia wa available for tanto lungo le zoom online ia o lo ia ili tanto fia onga o lo ngafa ma le tato wa onga le beginners ia o le to fa fo ia le to fa iloina le fo i matua faiva ele nganu o ia fo lo fa ru le ngan Samoa ele university i au kilani to fa ia le moa fisulua o ia le lo ngafa ma tato vasenga fo ia awa oe le tamaititi po le tama Samoa ma le tamaita i Samoa lea e tau wa o mafa masani tūlanga fo i o le ngana ia ai fo inisia tanto madai ta ma fo i le au fai tofa ma le au fai utanga i tono le tanto kuturu o ni usila dei ia vai la pola wa fo i le tanto senga fa matai ma tulanga fa pena o le sia ka ko fa silanga fa ke au ma ko ka fa silanga le tai o le pinko a fa pe o le siamping i o ka pinko e leilo la vai la fai fe au o le te pinko ia awana e misia le pinko fundraiser
Ia, o alo fo ina inisi o alo matama whanau tātou tunu te whiwhia la lenga for a good purpose. Tatia ia lau whiwhilinga te whaia oe le ta alo ta longa whai tupe ma mea na elesi o le mea na o le mea tau oe. Elesi whi aua o le mele na o lo tiute ia o le whaalau tele ma fisosoani atu. Ia awa fo ia le atina e wa e ia le wha moe moe ngai tu atu. Ina ia fisosoani e le atina o ta alonga na inisi fo alo ma whanau. Vilinga malava e lua se furu. E maua e 5 sefulu tala i oe. Peia o tātou voucher. Back and save voucher. I oe. Ia, e na o le lua sefulu tala i te ta aloi. Ia vai la ele manga ia. Anga e aru le lei whao ngana kai mele maua i le 5 sefulu ka lai mo le mea i le back and save. Nei lolo walu e ulu fale solo. Ma e fa tari tini le teimi e vela ina mea ia le si ainga. E sili fa a fea tu le na. O le ngalo tātou pinko le na i le holi o tau lea ua tu i nāntu. I lunga, tau alunga lea ai tātou te lea tu le malo longa. E fa aburianga o asa soifua maso whanau. Iyo, asa soifua maso whanau. O le tonga le fitu tausanga o le tamaitai au le nei talavou ia Willa Virginia Tiatia Winnie. Whamanuia lava le tua. Whai mai le upu e tuua oe e lau ainga mau mantua. Ai le mawhai o na tua oe e le tua. Teine le lei o si tai mantua. To anga i lea onga ma le lotu ai whasirisili ai ona e ava ma matau i le tua o le a matanga leo mea le lei umma o langa. We love you so much, Willa Virginia Tiatia Winnie. Alo whaanga mai o ainga uma i Utah. Ziaro ngantai vai madura ele malelalo langi antoa. God bless. Whapopo toi mwhapuria kama ya asiata ma le proclaimer tau te yae mo ele fine Willa. Whapuria tele le tua ilo wasa soifua ile so. Matua fulia e kusi lo lima ini mete mana o yo matua. Aua le tusia ini mea laiti. Tusi lava i mea o pusa la po. O le isa tatou whamurianga o le aso soifua o le atari ia nuu whaingata Anthony Joshua Anderson. Nuu whaingata Anthony Joshua po Joshua Anderson. Happy birthday, happy 11th birthday. Via leanga le leo le tua i na umawhai o le atari nuu whaingata Anthony o naulia mai le antoanga o lo sumratasi tusanga ile so. E uina tātou wala no whanga ai le mawhai o na ngalo o ele pele. Damale lei mausita i tō anga lea o ngamale lotu. A lo whaanga mai o mantua ini usila. Ai mai seo ainga i solo solo. Happy birthday once again, son. Solo solo ta vai oa. Mamo au lili. Amaruia tua ina soifua po le asa whanau le tili anu whaingata. Ia, marisi lava o tō uma. O lo fa ai lo ino to wa so whanau le so. Mai lava si tama ma si tina pito i matua lava. Se ia o lava i se urua i tausanga. Wha manu yantu asiata ma le proklame o le Tautai iai. Manufui Nielson so whanau. Hey hey! Oh! Hip hip! Hey! Ia le na. Happy birthday to you. Tātou atur malolonga. Foi mai. Whawhailoa i le tātou malo mua. Le whioka le te whono. O le whasapora ziuta. Whioka mta ilinga pasi. Se au mai di te usa. Ia o tā penanga fo. A wale malanga atu. A le whainga. A le whatutua i le tua sama utasi. Ia male lātou wha moe moe i le whainga revasonei. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style.
Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why Colorbond Iron Roofing is the perfect choice for your next project. Mo tupe whamamoni Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātu whamatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whamamoni pe ae whaunga ina le PacificEzy mobile app. Olo avano fo i direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whamamoni lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whasaone loro teimi mau tupe o tonga tale pensini ai whaunga le tātu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whamamoni. Olo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Humba Mangele po tātou la la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo nisa whamtalanga wala aule o Barcelau o Tasiono ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha PacificEzy o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa. The Color Shop in Moatoga can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Moatoga. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of... Ibero watile ua joe lo suma libido jala le jula elima jala lima ona to ai tonu le o le sa folau o le sunga le kot fada sa la cosa in kisi ai foi mai sa mo kot fada ka vai ka ko e telea ni sa ililinga o le mata upu jala lima ona join mela ir sunga le Leiataua Nielson ai o le tautai fa bole a ma wo mai fo il fionga ia mata ilinga. Ya, wale van de tauna minoi mai o tama ilima. E join mai lungo le ta na wa vatu le ta link fa bole lo fionga le I le te fono e am te linga pasi ina ia so ta I mai lungo le ta join mai loa ta me isa oro lungo le ta fa te tanonga ai mo di taimi. O le ata to wo atu ona inisi nei o mata upu e fa tara no fa lau I tele. Ai se to ai tonu mai foi nisi e le sunga loia me se foi la fionga ia Leiataua ia ona falau tele la ia se tulanga o le fasoa ai o le mata upu o mana tato lori ka kuma ka upu o le mata upu o mana tu le nei fiafi au tali ai le join mai lunga o le tato wa sum o le tai o le fast supporters Utah o te fia fe mua le tusi le fionga le fonga fitalai Elaines sona dafi. Leana au mai fa mani no ai se vala ua manu solo I tala fu I lungo social media. E tau wala mai se fake page. Fa pe mai aior mo tol fu fitalai bla bla bla. Le ua tu na tu lunga tu sina te fai tau te lo fu na ua share solo to tele. Ona ele isi tatu tauta ya Elaines sona dafi. Ona mafu anga lea na fu ai ona lea fea isi tatu fa so ia au te loa. O le nā wa
na whaasoa atu aina inisi fo i ona i tātou uso a whaasalalau, le tātou a sunga fo i a mau nana whaasoa mai ai i tūlanga fo i ana e vai vanga masani, ia, o sui fo i o le tātou tautai ai a songa fua ta itasi. Ma nisi la vai toa tele, te lo vo i le sa whaasoa atu ai nisi o whare whaasalalau, o le wha pe o wha manino mai se tali a le sunga le fonfitalai. Now, o le tū te fia fea i le mata upulea. Mua e wha mawinga la o wha fitai, o ki wha whikai le whiunga le fonfitalai. O le mota, o le pāle mene, ia ma le whono a o Samoa. Le sunga le bali, li o te umasipa. Tusai o le meiko lo na taimi e tali ai. Ai a e fesili mai. Ia wako si le fia fo ia asia tamalana fai por kalami. E iai le tu e fai atu ai la utala lea. E koi kiki a mai maufuar kai mi e kali ai. Ono o lea le tu. Ai bean o fai atu. Whaafetai, yes, la ufa manino le tu, manino fo yor kusi. A ole saido leu te fai atu ai. E te tapa fo se fida ngalo la u au vaape ato ai tonu ufatasi mai. To me, koi kiki a mai mau e fuar kai mi. O in fact, ua mai mau ai fua kulo le savili ma le kaimi o fufonga whekalai. E tautali ai fua ia lapisi. O tautou mo mele wingo la u whaasoa. Leanga i peia no te whai atu i taimi uma maso whaiso. E le kakau o ngā kali fua. Kulo, e le te tau o na tali fua e tu ai ngā fake pages whapea. E le te tau. I don't believe. O le whai kenga o le vaenga lea. O le whai kenga. O le a avaku ai se malo si anga i tu ai ngā tangata tau whaaleanga whapea. E whapea iala la kou, e sao mea la kou ke whaia. Leanga le ua mingoi mai ei, makali mai ei, kanga kore malo. O tau mō mai. O lau le ngā take. O lau take sao anga. Waste of time. Yeah. Ai ki kiro mai ngai se siku. Makua aka a kar maula le lenga whaiar kala lea. Makua aka akara. Believe you me, la foi la ufa fause si kala. La ufa fause si kala. Lenga la ufa ai mai. Oh, now he moved. Wa mingoi mai le fionga fonga fikala i kuro. Wa fea mai so e mera la ukala ye fayaku. Toto mo mai sa mo le la ufa so. Piano fayat. Ka ko we halo e kau ke kango sa o le faku maka up. Ore kali ya mai maufu ari sa vidi mare ea. O ke le iro fo i ta ilo ia i te ufa atu sa tala po aina fautua ina le fionga le fonga fitalai. E kali fua ia la apis. Tuno. Ka kou fai pēna feo, ka kou alui mesa sao. Anga whaapea, ioi. Anga whaapea fo ilele o se, ia, po lea fo ile whaasapa sui solo ma le paparalapa ke leo whaafolanga ma le whaarusa vidi ali mongia, kuno. Ai anga whaapea o se kalanga whai mai ali mongi po se kalanga whai mai e se tangata ola mani tangata sui fua. E mani, yes, o le kanga kaola rai ku o le fake page la nga ngana mai. Yes, o le fake page la nga ngana mai. Pauanga si vaenga. A so fina ngal pauanga le vaenga ila uteikia la la fole nana va ai na tuaia no usheinga. Nga kuaia ngo usheinga. La nga ile mea se peia no te faiatu. Ele se le kala mongi ala ukala. Ele se or kala le to ina na failan tala le te asiata. Ele o ka ifau umaka ko ke kuai. Ele o ka ifau umaka ko ke. Ia kama fo ile ma to le anga te ifau. Tu no wa nga it's reality o ke do fa ko sa. Ele ai sa valia ku ngi va o fale o ainga. Ele ka ifau nga le o wa fa aki nga kadinga. Ai e fa sanga ye ka usisi e hakiri ngo mai. Fatuai. O le la tele ai fua le te mi tanto te entertaining ai fua me o fake news. It's fake. Ia te. Le la ngo fa longo anga ngei, ngo fa longo anga ngei le press conference le nga au mai le
ele police commissioner. Ngo kuri maka inga lava fesili ala au fai fesili. Pe fesili sa o ila se fesili la. O tō mō mai. Ngo kuri maka ia la, pe fesili ai se fesili la. Pe kai. E sa o ai ale, no can. No can. So to me, what a waste. Ala wa wala ava ngoa e whaasanga e komisinga fesili lo iai. E iri kaka fesili rate. Ai pe fesili fa alo. Tulu, I don't know po ai lava ai kaka fesili fa bai. E ye nisi os va inga po nisi rate SMI na fe ngai makanga ruenga version ngai. Karisa o ari komisinga. Yes. E ye le rate lenga oso ngai I vai vase. E le o ingale ka oso mai ai fia ni ya final fake page. Langa nenga karisa o mai fa mai e ye me oso I vai vase. Fa makala lo e komisinga. Lenga mau ile si awadi fa mai mau aku ile si awadi o aku ai mau ai Malaysia li lenga la finu ngol fa alo ko so nga wali sa o ingar kala ngor komisinga ngo ka kalo fa pe punga lo ma se back up po se follow up question asesi ele o ingala mau kale ka uange il fake page le o le mau kor sunga le fonga fekalai fa koi I'm just saying ai lela na fa mawinga ila fa fikai o ke fa fikai ala I lo ala fionga fon fikala lenga ole tulo lenga ole ka ukingonga le ai se me pe no fat o te fa fitai ai lenga ai se me e mangingo ai le kofinga fon fikala which is ole ka ke fa kari fo ia sa nganga fa pe al palmia o ke fa fikai ila usunga bali idi o ka e maspa ola fa fikainga lenga ole te fo laulava ire ka ukingonga sa faia ile akungu o mea mama mea mangingo e fai loa ile akungu so to me la kolo pulo a o wingo lo fa kuno a e lai loa ma lai loa officer if it's not from a real person it's fake o le principle nga awalanga nana o fa yatu a avela me ye prosecute le officer le o le sunga fon fekalai he's a former police assistant commissioner. E nganga ufa yaku langa e kango fa kasi fa angi fo me ia ofisiri. O le ale me wa kua ye ngalo ka ko au pa au longo kuila epa malimongi. E kusa yo kala ya ngafai ole to lua tu lo le fai pule wo maliu. O ai fo le to lua le fionga tu pola mati mai vasa. Sikuini tu lo ia pai aua ia le to fa vaile o le fesili langa o au ke le fakua ku ngi manatu faiva vale ai o ke kango au mai mo points e mai le fact o le winga ola ukala nga ka ua ya au pa au longo kingo Filipo kala yang avaku lenga fa mai nga fai e kuila e pa mali mongi o vaile nga mali uai le kamale vaikele ai saule kali au pa au ele react leo ngi fake page ko mo mai la sa mo me lo ki ka mo dia kwa langa ka ko wo I me sa o le kali nga ele ka ulia I leo ngi fake pages so pe la kwa la le fake page la ko e va ku se news sao fa ka inga kusa pe sao se news la e va ku fake page ai a fake kai lu mo leo ma makarkula fongo e fake ya lo winga na le na fatula u tala ele o kai fa uma ka kuku ele si kai fa we o wa ya ngor fi ai ele o la vai mai ya o e o fi ai mo le mangava ole ai fa mo fa tele tu pe join mai ia le fio ngam tailinga se sia tia tu fa mo le tato sum ai o le vang fa kari mai ia ole fa umi ha utala on fa talinga o tato so ta inga America nga join mai lo fa mo sa lo ka ko le winga na le fa tola utala o le fact le o ke kala ngoa kwa ala I loa ala na le no fa ya tu po ai le nga fa ku inga ver fa ku nga chef ya it is a pain of it's not a big deal e pulea le fionga le fon fikalai however ata tu tala no le reality la ngoro fa ngongoanga
O no whangonga rea. O le a vele maro si anga ile au fai fake news. Le au fake page. E kukua ia sa skwa inga afi. Malola ko loa e kali mai malo, e kali mai le fon fikalai, e kali mai pai mala fai. E alena. E orka ko por kalamela ele ofia kali mai er kom singa. Ioi, te winga ngale ka kwe koe. E orka ko por kalame. E ofia kali mer ko bisinga. E orka ko por kalame. Le so eska ko wangor ka mai kai parmia. E orka ko por kalame. O le fia so eska ko wangor fon fikalai. Ale o kali I fake news. I the fake page. I'm just saying. Ya. Langale umol tatu so ta inga male. Tai fono o le fasa bora ziuta. Ya, au te fifia fa ilo atu la tatu kolosi. La tatu kolosi loi o. Ya, ele du la fionga ya mtai linga pasi tele lo po leo tele sa musika la usunga kai fo. Ya, ai se I tatu se tau tseki ku la vai al vai ngale ai. Ya po e tau mau mai ngalo fase ngalo side mai lava po e tau mau mai ya. Ya. Se kau sort out takul musika le tiri lo pe au fa ili le fa fia mai le kong fa fia vale. Ya, fa vira ya tilo fionga ile te fono fast bora si uta lo fionga mtai linga pasilu ngol tanto por Colombia le tautai ya. Ya bro te before malo se fo bonwia. Ya, fa malo se fo I lo sunga le. Tai o tato po Colombia tautai ya. To file by Malaya siata. Ya me se fo I le malo al tato pulenga al tato TV. Ya le sunga ya fui mono naftas ya me se le fainga luenga malu malo fa tai wo mo so wa no tato te fa so ai lungo le por klama mata mo fia me se fo I por klama tau tau ile la rolangi. Ya. Fa tai. Fa marulu to no tuaina ai wo levana e a fio mai no tanto sum ya ai ono tau fo I onisio vai ngar manto pito fo I tanto ai fa tai ole o mo wala no ia ole na va ya so sa ta so tuli ia ole nei va ya so ole o ta fe lo I si utila mo lula a ole lo fa ole tua e fa fo I ono o mesili wo ya fa ma lo fo lo sai ono le tanto taimi o mai tanto wa community ta amandai ia ta tele yo le o mar fa boy mo o mai si tanto pitonu ia ina yuta mar stete pa ia. Ya, ole vevela na e sa wai vai aso le tatu nei. Ya le pe wa fa pe ya wa tau ye swing al mato vevela ina wa el wat. Pe ya na e sa ma mai vevela ina yuta ya ole tulanga ole tau atas. E lo tau no mai ya ole vevela na lo ya ina yuta. Ya o pe ya o masani ya ina ile vevela ya e fa tai atu ai fo ile maftanga mana ya tatu felo ye fo ina ya wa misia o ele pe ona ta ua e mauma pe wa e watu au pe o le atu tongi ma pase se o le to tele o le mabalo le atu no ai mai se fans at tautai ya e nei pe o le fio atu ni sil. Ya e pa wa tanga tau te mana e o mai nei na tina mantu me ta mama tua o to no for le ina e fe ngai male vivela e pa le vaenga no lo no o watu ma vatu. O te lola no fa mai isi vai ngai nai Oregon fa mai. O ke la longa o le manguia le ngai sau a mai le ngale la vea I Donald Trump le fanga va tu. Ya fa luaina le saunoanga siata. Fa luaina le saunoanga ya peone si fia le tau pati mai le atunu. Ya na e vai fo ia ile to tele le atunu o le bana mo o matam fai fia pa ya tu lo au o fo iole pule tautai ai ia le na e sila ai le mamalu ai me se lava nei uta no e sila ai le ia e te toi taliwa tula ele mai alava ona e fa sopolia le mamalu le atunu e o inai fa fe ngainga ia pe le sunga ia wa muli sua ia o le sunga ia le fai fe auto inai sai tu mua Io e talo nai fai. fai awia na o ma to felo ai nei le afiafi o longo ia le fa moi
ia sa sangi a fo ia me mo se fo lo inga ia wale fai ona mo fe lo inga ona le to tele le tunu inei ia pe nei sila fia ia wa e to fo ia wa i lo le tūlanga o le community sa moa i nei utai le o se le o stama community le ia i nei o le matua to tele lava i sava i mo por ma lo fa tai fo i lau fionga mtai linga te fono ele ngata o lo wa faiva fa le te fono le au lango po le maftanga le fa to le to sa mo tasi a o lau fo i fa mau poponga fo i malenu fo i le o matai i uta ma community lo tele to fa tasi no winga lo tala fa tenga nai le loto o lo mo o to le loto tasi me tu la ka uma ai ono le taimi o le fo to ai tau nu ia le manto ova ale faina le le ata o sa o lo le au ngor fa mo e me fa yo ne fa mani no mai le tato fa mo le so for ile nei tau mo ai fa mo paftai siata ai o tele yo oile tulanga fa mo e mo mua no fa talo fa tu la committee mamalu ya fa talo fa tu e lo usui tai ia le sunga ya piso pepe fui fiu ia ai mase foi o le mato failau tusi ia malona so atau le tamaita ia leota mareta pa pe foi le sunga ia maseuli ia ai mase foi o le mato te tupe wa esilafia le sunga ia si wa moa savea tole afo tel timu ia malona so atau Elaines matua ia mase foi o le mato tai komiti o ngai oina ia le sunga ia makirita moanga ia malona sui e tamaita ia nise vili siolo ia o le mato komiti na o lo mato ngaru nei e ta penal mato fa mo le mo le aso foreile o lumana inei o le o aukuso aso lua aukuso e o le fa mo nei o le mato ka ta penanga awa le taunu mai o le tato party o le fast le sunga ya la auli al mali toa e me se foi la to o le amalanga mai e fai longa ina o le fata usanga o le fai longa al fata usanga le wata milo mai ai e le ngata ile o le fai longa ina al fata usanga ya wala usila fia le atuno o lo tau sa ili se Seleni awa fo ile le fatu ina o le headquarters o le tato fast supporter fast party i Samoa pe o tulanga na mal fa mo na le ala wa amata eno matu ta pena o le fainga malanga e tau nu mai lau fanua yuta e a novema lo na sofitu balu maleiva o asola nei le wa matu ta pena e ila matu fa mo le ile aso foreile nei o le aso foreile nei o le afata nu ele matu tau sala night ya o le afaia le ile address le o le fa o iva lima west Sam's Boulevard o le ingoa le hole o lo fai ai o le colonial center o le hona lo fa tau wina mo la tou o lo malama i Kearns ile malaya kirkiti le sa e ma au mai foi asiata ma e o le isi lai tu awala o le tu le west o le awala le o le fast food o le west la le tu awala na fa sanga i malaya kirkiti o ina le o yele hol le o fa tau wina fa mo le o le manto sa ilinga tupe awala mato ta penanga mo le tau no mai foi o le fainga malanga ia o le fa mo le na ua au tasi el komiti mai fa sila tu foi o le ato e fa tawina ai la tato mitiafu le o le fast o le ato e wa to tele inisio la to o lo vala au mai ia matau sanga mai ua masalo wa uma tuata sanga e fa ia wa le lo atu ai mitiafu ia le la ato e fa tawina tato mitiafu e o le tato ufale na le luas pultala le ufale ia al tato tau sanga tato fia o le alava le me te tau au iai ia o le tato pulupulu lima fatasi na awale tapel penanga o tau mai o tato fainga malanga ai le ngata foi lea o le talo atu ile mamalu male atu nu malava o Samoa o lo alalam papa au inei le valley o Utah e su mai matala mai au ia e ui lava ina faafuase ia le fa moe ia ona o le vai tau nei asiata o e ta ua nei America o le back to school
wa umale tuanga umile amato fo ile o sam ya lela la tu fo I uma fa na uma ia onga e o lela wa puke umale tele o hall fo ile fa ye fo fuanga ia o le mato ava no le na mau le hall ya lela la fa ta no le mato fo fuanga le mal fa lo asiata malo fa ya matailinga o le fela ua manino au fala tula gol fa boy e le fai ungo le vai sonei ia awa ta penanga mo le fa mo tele ia I le to ai tonu watu e mafaina fa manino mai ia ona fa mai ele le tava noa ia ni sio vai nga te fia sau no ai e le fai malanga tu I Utah o le tato o le vang fa fai fa to le to sa mo utasi ia mania la tu ta penanga fo I e afua yo na fia ia o to welele Aftai asiata o te ngona ua salo foi ua saunoa ia ile fionga ile tai fono po le minsta ia la uli lunga le tauta o le soale pule matulanga fa pena ile fainga malanga le o fo mai ale tato pati ia o le fa moe lama ia o le fa ilonga ina o le fa tausanga le ana amata mai Samoa o le fa moe lava ia o lima stete o Amerika le o le a taunu mai ile fainga malanga o le a mua I Alaska ia ona mai le nei Utah fai malanga I lunga I Seattle o I California ia ona fa ai o tuaila ia I Honolulu Hawaii o sa fa moe na a pe o le malanga autu wana o le fai longa ina o le fa tausanga ia ato ai fo I malema sailinga o se Seleni awal tau fa tuina o tato headquarters I Samoa pe ole autu tonu lava na mal fa moe le fai malanga mai al tato pati ia o tela ngona foi ia ele mautu le po le ale au fa inga I lato e malanga mai a ua sau no le tai fono salo au se fulu le fa inga o le malanga e fai malanga mai ia ole ala foi le matu ta pena ia lava ma saunia foi le ta pena tu a wale to ai tau no mai foi le fionga le tai fono ia atonu fo e fiki selaki ia pe ia le te tau fa longo atu ai pe malanga mai le pale mia pe ia wale o mai ale pale mia I amu ia o tau wa fies fulu malanga le al pale mia atu matou felo ai ia matou nei ia Samoa sina fa manuianga stasi ia elanga sau I lunga le ekalesia iskoviso la pa ia sengata elena mawasi matou felo inga ia au te fa moe le nganga le tua ia ole a tafa se finangalo le tamaita palmia ia ole a fa pe ona matu felo ila iaso ia mare fa lo lava asiata ia malo fa tai ia lo fionga il tei fono on o le tatu taimi le fu to ai tonu malo masani ia pole uso fo il mato au va masani ia la foto la no fa ule lo fionga tailinga ai tau no mai ia me se fo yo la tunu wa te lo yuta asaungia e fa masi mar vai masi mai ko a sauni fo e faliu sua vai o lo wingo lentala e lo tonga tasi ai matula vano lo fionga te fono ia fatala ula wale pa ia o Samoa yo na tafa te tele to stete ia e au fa poto malango fa moe tai asiata ia o le tau sanga vai lava ia al komiti a le tato fa sapora nei Utah ia tala mai mas a fio mai tato fia fatas tato lango ina fa moe wa te tato ia pe foi ona tulei sau no se tasi foi o tula toas ile feilo inga male malanga mua masalo le iva sulu iva pasene o inei Utah Samoa inei Utah lango ina le fast ia pe tasi al pasene o lango ina le HRPP ia na we sila fia asiata o inei ele ai se meta o se HRPP male e alana ese o le ingoa a ole na we meet foi ma e feilo a inicio vaenga le HRPP ele ai e matou te fai mea whaatasi lava. O a fuanga fai matou sa ili ngā tupe le fast e o mai le HRPP support. A fai fo ile sa ili ngā tupe le HRPP mau te ofo I mau te support. Pe o tūlanga na iai a o lunga ia o penga te fai lang. Ia pe ia o le tau sau ina fai tū nā le hala o le whewhai vai a ile iai a o neila. Ia ai onga o le aipa ia le o a fuila e kaure pua malafu a tatele ma vai asiata se fia mo mole atu o lo faanga ia e na ia o pai fe au ia ai mai se lava fa mole atu o lo faanga ile no matai I
i le valley o Utah. Ia po o matai malama wa to telefoi o matai ele o afia tono o le pitonu ule o tau o pitonu o matai. Ia ile ya o peona la tu silfia o mato fofuanga lava ele mafai o na mato la aloa ya noa ma le fisili atu i matai o lo alalam papa au i nei valley o mai tatou ngā lue whatasi ma tatou whai mea whatasi e le ngata foi lea o le nofo a whawhiangai ngale a inga salivi e ka le sia ese i tono Utah ia o te loa la tau langolango ma la tau support Pastor Seiuli Molinga ia o Pastor Talawenga ia o le sunga le toe ina sa saitumua ia o le tasi foi o whawhiangainga o Wamuli Sua ia ai mese foi ia le sunga ia le lua sisi ngā fua o ia o le ia wai e sila fia foi ia o loo i Samoa le sunga le pasta lea ia masalope taunu mai po tai au ia male maame ese o le ainga sa epikopo ese i warota Samoa i nei le valley ia mese foi o le sunga le Peteriaka ia pesau ia mai latou uma lava o mautofi le ekalisia i skriso la pa ia se ngatai tatou ngā lue fatasi tatou pulu lima fatasi e mama ai se venga pe ona e saunua asiata e tasi lava le loto i nei Utah so se mea fai lava e mafai lava i Utah ona ai mise lava ia tupu matamali i nei Utah ia o te mole atu fo ia olo faanga i le matu komiti mamalu ia mise fo ina ia ainga la tou lo lango ina ma le malosi ia lo tu la i fo ia vea o se au auna e tai ia le nei vaenga fa sapora i nei Utah ia o ainga malava o so matua fapine o wo mai paanga e mise lava la au le sino pois ia na wa silfia ia tamo le sino le amalanga mo Samoa wa foi le fa mo le te wila ia o wa manuia nei tau sanga le ole astona nei asiata ole a fai el top 4 le manto tuna mene o fai nei ia ole a ta alo numero tasi ma le numero fa ta alo numero lua ma numero to ia ole a to ta alo asino we lua ole sino a ma sino pi i le tasi ma le fa a ta alo le ngaunga tao ia ma tamo le losa i le lua ma le tonu ia sa ili ai po ai au ole au so e lunga champin ia a to manuia ila sino ia ole a ono tau sanga so o lava sino champini nei le valley Utah ia momoli atuai o lo faanga ai ngata ilea o le tamatoa o le sponsor o sponsor ina foi tato fo fuanga ia mese ia company e lua o lango ina fa moe ma o sponsor ia al matu committee ile passport Utah ia le sunga ia si usavea mal business ia le Polynesian market ia mfape fo ia le sunga ia Maseuli Junior ia malana pisinisi o sponsor na o sponsor ina le fa moe le asofaredi nei ia o te moli atu foi o lo faanga malava la komiti ia mai se la sunga asiata fa tai mole avano matango fio fa la wilo atu ai la matu fuanga ia mau apea le manuia i la sunga fa o ina le tua ma fofonga mamna tu le awale atu nu lele o lo fa longo ma sila tu por kalama tauta ya ai mai se o tatu Blue TV le sunga le li pule ma le au fainga luenga malu ia me se foi le tou va se tonu wala sauni atu ai ile pe mai ia manuia le tou por kalama fa soi fuaina le malu le tunu Samoa Utah sumai talamai au tatu fia fatasi tau salanai ia malo fa alo lava manuia mai manuia Faftai lo feo te fono ia me se foi o le toi tau fa le tonu ta fa tanoanga i lau o kikiki le ai ole au malosi le au snow ai fa tali se yo tu tama ole olo malosi tau sanga fo e fa to ai loa le malosi anga ole tau snow ina ua to ai tau no strong tau ai na Utah tau sanga fo ia ai fa tai fo o te la mona siata o la ve fa o esa no e fa to ilalo la vel tal tonu fit
Ya lo fatu sungan fa nga ya pastali lua me sio nai Yes. tatu fa nga o ma fa malulu ya sai tu mua yoe no fio o va ai se utama fa ta se o te lo le leilo na nga por kalame malan tapo inga ai o te fatu e se atu publicly fa malie le fina ngalo le tama ya le sunga fo ile fa nga ngole fa ka sai ya tatu yuta ai fa ya so le tua ya ai mo dei taimi ya alo fa tutele le tanto wa community na yuta ya wa leva volata fo il sfuma lua le fiafi ya fa so fo ina mo le fiafi Yeah, so for. ole na o mai ar fa tal no ngam fa mani no mai fionga te fono le fionga mta ilinga pasi ya fo fo nga mo o to uma po tato uma yuta ya so le uko ke nga ya zenga uranga wo yuta fo yedi nga wo mo fa ila mo ka ngamara ka fa ya fa nga fo ila o nanga so so ni toi fa lo tele ya tu langa i tato fa la wiloa so tu matala awatu lango le fa moi ya a fa fo ya ru le taunu wa tu le fast le ya november warua malanga ese maloto o lua fu ile malau fa na a vita mite fa ta fa si siskik ai li so las frail nei la atong ye sau ma ya e tu la ko fa penga ta to malolonga a foi mai fa fe lo ai so ngare li loia Sauni Seleni o se loia matua lo fangia dele America ele na o Utah Seattle Oregon California ai mai sela o le tangata lea ua whaingoina nei o le Godfather. Sunga Leiataua. Lea o le amatou whaatara noa. Pe a mai a tātou malolonga nei. At it's on expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our Colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why Colorbond Iron Roofing is the perfect choice for your next project. Mo le whaonga ino le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaonga ina e peo whātaunga, prepaid, bili o le vai, bili o le mōli, e mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaifoi ona okai, tau o le whausia ino whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga i te manao ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo i aile nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le leile whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo whakauta e te whia whatawina, mai le tolu se furu fetu se furu se lautala e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out e whamautu wai lau whatam. Maratua, whaatumu o whamaumaunga e peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maise o le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whaatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. Molo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo ilo ainga i Samoa, e alai se whi autustusia i le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whavauta.
Mo tupe whamomoli Samoa, Manatua loa le PacificEzy. O lo whawau pere tātou whamitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whamomoli pe ae whaonga le PacificEzy mobile app. O lo avano fo le direct transfer te posi sa oai lo tupe le tātou account ma whaatino la foi no tupe whamomoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whasaone lo lo teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātou PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whamomoli. O lo avano fo o tātou ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātou la la silia ma le fitu se furu o whasopoli ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o Tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha PacificEzy o lau pa anga mo tupe whamomoli Samoa. Talofa lava, Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of South Auckland. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got butch knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. Jamila Wajile ua Luas Rubedu Chok Daily July Liba ele Chok Fa Wala Blue TV. Ya e sure proclamer Chok ya o te fia e fa ilo antu o le uto antoa le manto o va. Ole o va masani ole ole ngor ka ko va. Mo se ngor ka ko. O ele fai ngor ya e umalanto mo se ngor manto o va. Ai na o captain yo le o va. Ole uto e fa ta sieta mortia ma pe o polepes. Lo tu to matau ia uto silfia li loia na mantau ma vai o mama kalafa. A ole ua ma felo ai ua matua tu pule ava ma so sa ma tu fa funga le tu Sauni Seleni ia a olo utu vale ile ula fala lanu mu sesena. Ia ole sunga ia god fa ora le me ia sunga li ante wo si ma tu fo i ma visiting ia va ngai. Ataro fa tu lo va se lua ia amata mai lo sunga le ataua ma lo fo lau. Fa lo sunga le me kalenga le ko ia polo kalenga fo ia siaka ba mulai e moilo sa wa me le lo le panga malanga e wo sa wo umile le so sa o por aba fo ka siaka wo wala nga yisi fa salanga fa lo tu ifale fo ile le telen e atangia mani o le fa sala Yesu o le si mai kau hoile o lo la e vai ma vea fe mai fu o le fa solo no fa caro fa de seme le uma lo kai mi o lo que le lo la e ga alu be o sa u pio se ki se pio se angelu la Sistenga I like that. Fa nga lo vai o fori ngo pe we pulo la. Oh, so le. Nga no pe pulo fe ku e foi me pe pulo la. Elon Musk. Ya, ata lo vai lo suka ni lo ya. Pero au misia so le o. Le ki sa ma mai le velo Utah. E fa pelo e foi lo
o fa siaka e va pe fo ile fa fonga le ngu ia o lua kalangoa nge I la uaf le ngai fa mai pe o se fa salanga yo ke le lopo mera le fa sala Yesu o yo le pi wa to fa un wa o lo fa ora mi ora kala ni wa ma tu pe a ona le fia le si o half le si half ia fa ma ko ho le malulu ni ai ka kunga fa pala ni ava pe malulu ia nga ia fulu le kingo e kau so ese foi de filosofia usa mo quero ka fa eskimo ko chega como olha Kalau pasu ye kupo da ku mai ka ko fa ku ye foi ku la das ia ma lo fia o tato to fe lo tanga le fato ia lo lan to ile ma lo lan to ile vasa ma lo le fulu mai walanga o ela le muri ko ai ko hu malanga Pois te mea nei wa vea, ole na pōna pōna toi tau nui lau mara. Ka mo mea pō kār kōru. Ma wā fōi se awha ngō fōi whainga marolo ia ma. Ka raro mai le Facebook lunga. Wā ka hawa kalunga. O ha ula leu te i vaenga le. Te lo ta sile vaenga o te usita I or ka pē o le wifi. Wai o ka mawhawhonga fōi le ki ua interrupt se me lunga pa ūru vali. Ike ua. Ole ai online mai lunga vali le mtata no mea na pō. Ngor kot fata. Ole mka upu ngā re mo sa ma. Ole ea re mafuanga le ua nau mai ai lupe matasila vaa. Ole Moatoga. Mo se sea ko mer ko rua le o samu. O whanonga mai wa kaure kot fata. Ama kaure fo yo. O ki kua ia pari I lea John. Oi nga. O ngā ma fo mai le kot fata. Alanga ma ngai la waranga mai John. Ole a se fa kama. Fa tama. Ai va ko rua le. Ora mo kwa se single me le ngala. Drug lo. Ko pa popo mai le bisi Ia ngo wana no so ka nga o fa pa msingo ka nga fa ila le. E fa ila la o fa ngai la no fa sia. Okay. Ia nga fa ia la ku se mo lo la case so mo river. The case of river le nga ma pa bia. Mo la case. Le la so lo ia swaf. O solo ia na la ko fa. O le la fa tu mo winan ta tu scientist walang o ka ko nga ai ma ngai la li unga fa msingo. E pule au po ai coffee fa ka fa. O ina lua tu fa ta si la case le ta o. Ma won ba be. O lo pe makasila ma bang wa fa ma won ba. O le la nga wa o ma fa wa ni la le ku le ka fa le si lo ni. Abe a bisi. Ave ya eris. Ame ani. Nga ko ba ai na kari ere bisi le kusi. Va pa la bela nga. Ko uma ko ma wa kala po ngi le kusi le sa ya bisi ya. Ia mus wore lo pe maxila. Ape o ke lo foi ape le swa foi o ya bisi. E te lo le la utala si fai kwa la ukala I. Waile o fa fonga mai o fa fonga mer ke minga si la ma mau la pisi la unga ngo fo ma me fa le mo tonga. Se ara vai ku me mangai ka. O ki ka vai ko ka le lo era wori nga la ka mai vai manga. O pe la palabra vo le pe. O pe se o kala lo vo le. O ra vai ku mai sila ia. Ora ia afure me na ka wa ai le. Ke le ala wa ro ka pai. O la ku nge o mo avo le ave fa ko lengi ya. Ya o so fe lo ya el maxi. Maura ka le ko fa lo ka la so. Me lo pra me fa ya mau. Ele fa matala la tu pa ile le story sa o le me vo ile na ke le ia ka mano o vili mai fero ile le hotel. Ne ai sa wa ko pai fa mai sa. Pamang yo ma. Alo pa tele tu la uso manel to maftanga mai Samoa. Yo lo fa. Yo nga lu matsila ya ma sunga ya mau. Ai pe ya la ko ma wa markala. O la wa mo wa mar poko ka malo mau ngal mo konga. Ono ona ngalu nga if so swani wa ina le moto. Ole sika me fo le ngo le fifi la wa. O la ku a mainga le lua so ke ngo fo. Au fa yaku la wa fifi la so se poko ke ngo fo. Au ka wo fa mai o ris poko mau. Aula tala. O sila fier ko o ma. Ia vai de ola longa mera wo di ere o la epi se fa nga. Le lo len ku me ya ka we fa ka o. Le lo. O mera sili ko le fifi ya.
wa lua o aso foi ngai ho pa fuli pokle me ya vai lu pe maxila se su ese poco a juenge ya ri ako e wa su ngai kinge fa mai ngai kinge ngal kasi ar poku le ngol poku spea mau ai na ai le uru popo ya ele umana le mena la ka koso o le mesili le fa fonga loia se ka koso su ea po ai le fa nga ngai poku spea le o mau ya wa aro roka saula e kulka ba le fa ya e yang kulka ba a fa me le kofa lu tu lo fa ngal potu ko le ai Lo Dan ako ay mau ay. May mo na interrogation na. So vai mai na fa kana ngo. Ya wa ka wa yo. Apo ngai wa ka penga ores. Ya so no fa misko ngo pali po la le titia fa ka ma fo. O ya le fionga de lo pali. O ki tu ngai sko ngo pali. Ya tawa. Oi le fa malo o le Moatoga fa. Pari fa mole e lua po a kuli o mo po maxi le skulia ala ka mo le spe poco la ya pe e lo fa pico ya e la ya si la ya e la ma fuanga o lo tal tonunga le anga o le umite ye mo wa ko masina e mo su fali fa se fa karanga o le le sila po ana me ye alo ya ma lo de ba ko ma fa ko nga yuso lo pa ko nge fiaf o la utala i America o le matua lo fangia o lo sunga sole o le sunga foi le loia o te uru fale aku ko ngo fale o na inisio ai nga isiaru so le ole fa pe wa yo fa pe mai a ku va ku ngo sauni ku sa fa pe o se bu ile sauni la malanga po le ale me alo ke la ku lo ya ya o i malaka ia sa o le mantu haro fangia la sunga o ya me Sawa wa sa ngo fo ele ku le asiata fa pe nga fo Samoa le se kala fo le la ka ka ngo upusa mali ila foi ferro Samoa ma me foi sau ia me se fa pokonga foi sau ia e o mai ala ko fa kai foi ele sunga i loi ele mangingo ma le fam kalenga foi o kura fongo me fa penga pe o falo kelinga foi la ko mamra ia mai loi me la kukupu o kero ngi ka ka ngo mai kia pe wala nga mai ka winga o ka ko pokara mo foi le wa aso ia nga falo nga lo ngo me fa penga ai le lopo ya wa ko ke pasa ku mo ka ke lo wa o lo ka la lo le ngo man fui fo lo ka la mo menga ai finkanga la ko mamlo me ke wa ke mi wo poto ta wa wo to ya e wo vai fo ia falling ya ke va la fama ya o se ke mi fra o fa ngo ya sa no yo e su ngol lo ia fa ngo sa yo ka fi wo fa ya le ya wa lo su ngol lo ya yo ka me ka fi lo ya ko ya ya ma se pala sunga wala nga PacificEzy ele ku se aulo ya nga pa me fa kai fo nga wali singa me wo lo Samoa se ko ke lo Samoa ku ka ia le pokala mo fongi o se bu mo o si wala nga o America Australia fo i usila o men so tato te fa penga fo Samoa o le mera le mari e ke wa PacificEzy o mo Samoa le mo ko pe fongi fa ka wa ia ya tara ma me fa penga PacificEzy fa pele le ya tara Samoa e fa ka ri pokala tara fa yo fo ko o so fo in mala vale le me muli ale lo fa ka ko so ngol mala vale lo ba ko mai ko inga lungo le botia e ba ko asi ko inga e mali oi malo so fo ri ako yo so mala ko le ka ko fo i wa ka un fo ngi e ri ako ai ke no fo ko se va fe ka ya mor ko pokala pa ka ya ku ya sia kam sa ngi mor ko pokala o ko lo ka oi ke maka foi o ngame fa mai oi ai os mo lang fa ngo kengi saku mai ele misi e fa akau la va ya funga nge ya tarale ko ingo ia ke la ile fa kar mai la sunga tato uma mali lo yesi ole tala le se fa tu la fa talo fa tu e ne vai le va po wai po inga i lo ai mau le fu le ngi we ngai fa le fu so mai lu ai wa ku le ia de fa nga we ngai talo fa tu tatu so se fa tu la tala le so sauri langa le mai mo mai ia to te leo
iai nisi e faigaluega le malo California failau tala lea ma faasoa ma le tofine o le igoa le eva ma Yohani pani fatulau tala le leu ke faiso'o ai luga le proclam but ua matou feiloa'i ma nai sisters nei e faigaluega le malo i California ia o igoa eva ga'ai ai le suafa sa'oā ia lae ona o tulaga fo'i o le suppressing o tulaga i galuega na ma faasoa ma le tofine le po lea e ke ufa mai e kea our palangi, my palangi friends loved listening ile sunga ya Sauni ma il tatu fa so me ele fa pe tatu te feselu ai e ka ua le acknowledge o ngalu nga le skanga kala fai o fa ko o le upulanga o pick upinga o fa mai my palangi friend o fa ko palangi friend e fa lang o malo ka ko malam tula oh yes asiat so o le man ia fo yo le fai ma pai linko i temi o conversations le sa uno so sunga Sauni ma tatu fa so e iai ka ngaka lai America. When I mean America, o ke o karangoa ku au unemployed. O ro ke karangoa ku. I ka mali kua whaafinge whale kua makausi o alo makama whaangau o ka kua kungui o. E whainga ruenga le malo, o resi whale tua, en olona to olua, ole Attorney General. Ai matua, foilele momoli mai, e kakaunga o whaale o atu whaaftailea. O lana o laifa mai momoli e kul mak whaafkai i sunga le loia. O le wealth of knowledge. Malisi a vaenga. Pa mai le la tūtala. O lou whaamani no ino se mata upu pe fōlinga mai e confuse i le mawhauwhau. Ai hae kango e breakdown i le ngana e whaafengo fie o ngā mala markanga kai lipi loa si kula fongu. E matua mana i ele. So, mo wala le avangorngi. E tau te whaasoa. Ia ranga teilea. Ia mawhawhita ia na i tātou wompa. Tusa fo yo lau whaasoa malou ai te wisi vanga te fisau noa le vai tūlanga lea on tātou woro li tātou isi. Le avain, e langona le whatau wa. La tō fo i olo o fia mai fo nei whatanoanga o na o tūlanga fo i mata o polo whatanoina. Paula wala uia whaupopo i vi ali ali. E leo se vi inga Moses. Ai whaftai lava mo mo le mafau mai fo, whaftai fo i le sa e malanga atu mo le lewa noa whialo e mai lato. Le fo i sa wha leo mai fo i se lato langona whaftai. Ai langona lava whatau wa. Whai mawi inga o le tua. Whai mawi inga o le tua o le winga le na o se whamanu yanga fo i. To have you on the show. O lua uma. O le sunga ya le Leiataua le toi tau whaafuluina. Pe iau na wa lewa ngā ula ikiki mai fo i amo mo muri ka i media o ka whaalongo sofa manufui. Ka kei Samoa lai. Ea, o se fifianga ia dia. To sit next to o veterans. O se upu fo i leo laui au tūlanga o whasara launga. Iwe. Ea, me se fo i la. O se whamanu yanga fo i. Le maua o le sunga ia Sauni. Ia e runga maor ka pokalame re. O rua saingi e le kongkala ke fua lai. Ia, ele tātou pokalame. O le tātou o loa. E te lua tau mai. O lea e whaisi o u tama i vai ngā. Ono lo o misi alofa ma lo o ngā ua lofa. Ala i loa lava le fionga le fonga pita lai. E tau mawha manino mai le tūlanga ua tuua iai. E se fake page. Ni tuua inga le popoi po alava ma le whapea mai ai o le mautole. Sunga le fonga pita lai tu lo fo pila fonga pita lai. Le sa tūla i mai se tasi o whaalawe lawe fo i le na raid leo matulanga whapena lau lo i lunga social media. Ia una ia malau take on o le whatoa maua se avanoa ta ilo so fina ngā lolo sunga lo ia whapea le sunga le atau. Ia uia ala i loa le sunga le fonga lai i tau tali de vaenga lea. Tusa fo i pe whapea ua mention mai longa lona tofinga fonga vitalai. Se o ngei mea o fake page la a tili ai na fia ma tau tia. Ai mai se le au tau whaaleanga i. Ma ona ole ua pe ua fōringa me ua tali ai. Ia, ma tatu i so fina ngā lolo sunga lo ia ia o na so fo i le ma sunga le atau. Ia whaftai asiata. Ia tea. Ia la ala i loa le fionga le fonga fitalai. I never heard of a Speaker of the House of any Democratic
government responds to this fake page. And I understand some of the reasons are, well, I protected el malo. Mankua pillars, the 3 pillars of any democratic country. First, ole parliament, lua, ole executive. Parliament le fond fekalai. Le head nga ole parliament, he is the head of the parliament. Lua ole executive le head le parliament. Malilonga ko ole judiciary le head le chief justice. O pillars ngai. O kangaka o institutions ngai, this is the role of the police. Whenever there's an attack to any democracy, especially with these pillars, police will have to stand up and defend. Because on top of pillars ngai ko, le sao fa le head of state. O le head of state le nga ke saingia kula fongo le kamiwa mainga deliberate ma fe faasoa I kongo mau ka fongo. A ka ko mafau ngai. O longa winga wale sefe head of these pillars of our democracy e le ngaluenga le fai. You know, with all due respect to the police and the institutions of enforcement. Afa pea nga yengi allocations nga afia I le mauka fo ele fon fekalai. Where are the police? Afa pea fo ilanga yengi allocations nga afia I le suwafa le fon fekalai. Mangakua. The person who's holding the title now as a speaker, there will be a time he's not there anymore. But that title, we need to protect those titles because those are very fundamentals to our democracy. E olonga mama sangia ia titles ngai, our democracy will become a laughing stock. And the laws made by our government, it means nothing. The piece of paper like usi lunga means nothing. O kua aku, o le aka ko va aia I soli ngā kula fongo civil unrest. And that's my concern. Because it's not only my concern as a person with the legal background, but my concern as a civil person in our society. So, okay, kau mafau pe yengi issues fa pe masangi nga sa wele fong fekalai aveng isila mos fakekainga. E sa waikali. Because on me sa awasa ka kaunga through the parliamentary service, o la koe kaunga avese la ko fasea I leo. Who are these people attacking le head o le parliament? And that is where the police will do the investigations. E le ka ua fio mai fu le fonga fekala I lalo e faisanga whamakalanga. E ka kau inga yengi lo ia. E advice inga le fonga fekalai. Manga kua le issue renga kupu le kako whainga paloka. One of the decisions lenga I whamasingo inga malanga ko inga e whaile ia whawhika uli whainga kupu le leo ako le siwa inga whakauko. E iai le decision nga whaia whamasingo, anga iai le kalosanga whamasingo. Ua kakau o nga iai ngilo ia, e advising the head of state. Because e ngai New Zealand, our Governor General, e le ngaka o ka ngaka iai military background, lo ia, o la kounga e whaukua inga le Governor General New Zealand. Because e le wha peo lai sao whaika ngaka nge I lunga o kiuke, I lunga o kofi nge, with a perfect knowledge. You need to have an advice from those in order for you to make a decisions. Because your decision has a huge impact all the way down to and we are talking about ikula fongo. So e kake langonga whangongo pe au ka aiwa ka o mai lalo I la ko o holdinga ia positions ngai al e kau kalime o le winga la ai sau noa ia li ataua pe a o tau tutuli antu lo finanga ai se matanga luenga te tau ona tutu e fai mata lita o ta fatolu nei te tele o fai ngā malo e kāringa le ngoa ka ulelia marikua ia se o le makanga luenga o leo ai e tau whaalantu I se tu ai ngā tu o lalo po se whaasea ale ofisa lava ia o le fonga whikalai, not the fonga whikalai. Ai avatu ala fu ilanga ia whailau kusi me pena. Whapea angul makanga ruenga o leo. So le, o le ua afia le mauka o le fonga whikalai, o le pule o le isi pauku koa.
O mai pui fai se ko press release o press conference o pes. Is that what we're supposed to be? Ole kulanga konguanga konga ye inge New Zealand because ia ka ko Samoa ye institutions se la ko keda inga ia intelligence informations. Pela inge New Zealand ole New Zealand Secret Intelligence Service. Or institutions here, you can't even see them appear, in front of the public. But ola ko nga luenga maleo leo. Ola ko keda inga ia intelligence e fai leo leo. We receive some informations e ongo afia ai ia fonfekalai o palmia mai la ko lunga. Please act. We don't want to deal with it. Inga ke o compromise le ma ko nga luenga. Ke iwa iloa kanga ka ma ko le mo ke ko keda mai intelligence. But e ka kaunga ko act before it comes up. O ko inga institutions for ingi ka kaunga vai Samoa mo le lumangai. Especially technology, it becomes a bullet. E ka ke le lole laku. Because intelligence e mawai le vangoa I la ko enforcinga ia kula fongo. And I'm talking specifically about police. When you have good intelligence information, or mafainga e kango e build strategy, how are you going to defend and protect ia kanga kole kungu before ai le kangu mele ma fo kanga kale anga fa kangu. And that's also protecting the integrity of institutions linga okalango mo kwai. Le parliamentary service le le fiong al fong fekalai. The Prime Minister's office le fiong al parliamento o ia o le head of executive ma le judiciary. Ele sefe lo pilas ngekol. How are they going to do and make tough decisions for the best interest of the majority? Otherwise, ole a fa apea, o ke fefe fai le fai unga onga lo ke fa alonga ko ka le ka mafai e fa o mai le hurt ma le harm ya o malo ai. And o ingala a maka iloanga expose le corrupt. Because we will start pushing and penetrate your government. Peol mele o lea fo inga, I think o la makanga ko sanga ngi, nga highlight mai e New Zealand. China has been trying to infiltrate Tien Malong New Zealand through influencing politics. O le lucky long New Zealand, because their secret intelligence service were proactively gather intelligence. O le nga mawai, o isi kanga ka fai pisingisi o mai New Zealand. Le ka mawai influence politicians. And who are the politicians? They are lawmakers. Ava pengila influence politicians ai ka ngofi fai ia kula fongo e foringa sala falafa. Mo se fa ka inga. O longo winga foringa ka ko kula foringa sala falafa ia le. Because o kula fongo e kai dai ka ko. Ava pengila fa ingi me se fa sala falafa. Ai fa pe ko nga ka ia manga fa sa. O ngawe so lir kula fongo. Ai va ku yo ko. Ai fa pe ko o la sa o longo kula fongo fa sala falafa ka ko. So it's very important for us to understand the impact, especially our leaders, our political leaders. Malako fingal wengo lo kom fai fa kangu. Malo fa tai lo sugan liloia. Leiataua. Okay, le wa cover ya le ka pule sunga liloia. Okay kango ido la pi male sasachi. Langa e kasi al ola pi. Kasi le ola pi male toa. Kasi sasachi. Le ola pi mo denga mo le banga la ko fayem ka pule nga ia finga winga swinga le malo. Ja. Nga sui lo malo. Me ilo lo la pi nga. Kama muanga. Kama muanga. Mo ka kore ko falongo lo la pi nga langa ia pe langa ia mission o le sa so sangi mai le. Ele SSIT swinga le malo. Nga fanga mai lo la ia le la kamai. Le ola pi mo tole ia ngai. Longo winga la. Aiela vaanga le ngo so mai manga e ola pi. Le la le fake page le ngo so mai ola pi ya o so mai lo male. Ma vaanga le SSIT. Ma ka li va le SSIT. O lo ke la chese nga ma ko le nga saungi le fenga nga lo fakas mo ola pi ka swingo le malo. Le ngo ples ke ngai nga mla u apet I know ya asu ples ke ngai globally. What is SSIT? Ole Samoa Solidarity International Group. O se group kam fai kufakas. Ja. Mo me lua me nga lenga fai le SSIT. Okay. O le swing o le fai nga malo. Ma vesel kula fongo le lua o bar. Ja, TRA 2008.
Pauanga me ngā renga whai le SSIG. Le la wa kula mai le wa achieve le 5% o le 5%. Wa suit whai ngā malo. Mei o la pi. Ai saulo lalo le SSIG whakakali la le kaimi e suir kula fongo lea. Ai o le lau filosofi mai ngele vaenga le. O kau abele ngole. E kampawele attack le SSIG. So the SSIG OLP le ka ke vai ngai, so that's the fake one. The fake one nga. And it happens to be a form APPH. Ka ko veia pa ki PHRPP lo la tu tantonu. PHRPP fala. Okay. So se vaenga lava la faravela e fole SSIG le sau. Fa penga fo. Ya makaudi ele okoe function le SSIG kaminge. Okay. Ole put in rest, ole fale malo longa le SSIG. Onga ole woku aku whainga malo e whakaungoinga ia singi whamoimoinga ia. A mesa singi munmuri leo le bese or pula fongo le lua whembarbar. O longa wingala. E re kaunga isisi e kalifua i mei, o mei o me wha supporters. Ia. O mei o me wha supporters. Ia e whakongo ila peong saungo le, ia le whiongo le sungo le iloia. E re kaunga fia ila ia, a mesa ia le top rank le a ka ko whainga malo. Rono winga la o le mea te tauna iai whaafetailanga o la ua tali whaitau le whionga i le ilfovetalai, which is o lo i lalo fo ia tūlanga o lana ia te tau ia ai fo i onga wa apasi whonga whikalai. Ona o le ala iai le lape pe o le mele sa ungoa i le sunga le luia. O le leo a apa mai o ila tau e puipui ar kula whonga puipui a ofisa ngai. Te tau mai a dea, wa te tau na whaile press conference a o tato iai na toe o le isi isu. O ma le press conference nei a le sunga le li komisina. O ufa longo atu. Pe tau wa afia mai la yan maka upurea. Na afea la na saunoanga i se raid i vai vasi. Ma afea la na saunoanga se maua kongi ali i ma se ali i ngarafi rungo le faa. Yeah. Ai ngo fa akari lo inga pe sungu i lo sesi se fai vesili le vesili lea. O le maukala ngā fonfekalai. E pei ona tau wanginga soro mai. Peita. Elisi se o kako media sa mo na fai se vesili fa pena. Tai lo te ua mo misi ya ula fa longo ar kiripi le sa uma wele i se me fa pea. O le mela na le laina pe vesili e lo mo lo e pe folinga mai la na mafuanga le vesili ngia. O la fo ya wo believe le kuskala. It's a fake news. E pe folinga mai wa mafuanga le vesili ngia. They already knew. A waste of time le vesili for a fake. However, au te loe te tau le positions ale whionga le komisina ma la tumtanga luenga ina ia puipuia se tasi o poutu toa o whainga malo le kilia peo le ingoa o le whonwhikalai. Le ia uia, it's a very undemocratic thing pe awha pea e le ova ai le ka ua o le position. Awha pe ingi la kou whai ki onga le kangaka le holding on positions. Leave it until that person is not there anymore. It's the title. It's the integral of all the institutions le represent for ele kamali. Sa ka kau whainga whau kua i leo leo. With all due respect, we do not recommend e whaama masangia lawa whionga. Leave it to us. Yes. That is our job. But o I ka ke kau mawhau oi, how are we operating? How are we operating as a democratic country with 3 pillars, with a law enforcement agency, and now it's like they're not agree with the other side? Ole me interested ai kia o issues ngai. Ongo ngai New Zealand. Pa penga fo I Australia, democracy is about peke agree le kangakala wa yo. Too bad. Because that person was voted by the majority. Ave mas whakika inga le elections a perkangia nga umaku ngai. Nga malo le leipa perkangia. Ia lenka ko va ai kwa, I saw it on the TV. Nga sa vali whakasi mai le pale mia mua perkangia ngai. Mat pale mia fo le kai mingi. So it's like that's how you hand over power. And public servants or the public service, they have to serve those who are in those positions now. In the office. Because e ka kaunga maintain the neutrality of public service, include for law enforcement. Pe foi lau inga New Zealand. Ki nga le agree le komisinga o leo New Zealand ile approach al national. He has no choice. Too bad. But e ke lo me mali inga New Zealand. O le kokongi o le komisinga o leo New Zealand. E ke le kongi le kongi par mia New Zealand. Really? Valu se lau afe le kongi o le
le komisinga ngi usila ile kausanga. Ko kongi o laksen nawel ka mingi la ko alunga inunga le 5 sila wa femo kupu. So it's like 300 plus. And that is democracy. Because e kakaunga avere fa mo mua ya ila ko pretty much o kangaka ngi le fa ya le dirty work on the ground. And ale e kangaka ye le se fenunga. And yeah, if we take it to the context of Samoa, that is where corrupt visibly come up. Because all over Apirka Kalila, Kilir Kongile Nunga, Yamakalong, or Falong Lele Nung. Eh. Mana ya chere na be mo mai. Ya, e ka o kele. Mai kele mele o punga pe Sauni. O mele o le title kanaka. Na mesha o le ke mo kwanga al finga ngo po fasi le va ngo fa ngo finga ngo fai kongole. O le finga ngo fa ngo nginga iskasho fai pule. O ngo fo. Pe mara velo kamo ko pule ai ke o se nga fa langi ai e ngo fo kalai. E fa langi e fa mai. E po io e po io ngo fo. Ia. O le taua. Ma ia tele vai nga wa fa pulaina lau songa le loia. Longo winga e kakau ya oi o skangaka fainga ruenga. E ke ava ma e aloa ia. Onga ole kulanga, ole title. The person that's wearing the title peke agree le ke sa ngoma ye pe o ke fia fakeka inga to lo la fa ngaska ko par mio ye ke mi pe ke fia ia fia me pe ke le fia ia fia me personally I a fai o oe o lau kiu ke malau job title e ke lipoki ma e aunga ma e fa maongi a nga il palmia tu so o le mera nga ke la ko fai ke le la ko ke fili la le nga ile o kuila e pa ile o fia me ele oi E sa o lela so nganga. I learned this. Coming o yele Navy. A New Zealand. Ko kelo maoli le fia le crown, which is the government. Kamila fa parade. You have no choice but you have to salute. O lau fa alo alonga yo. Kusala peke fa mai ke le fia o lau view fa personal or lau view fa indigenous person. You o lau wasi inunga lo lima la e kango serve. Kanga kala my yer can be a role over kaya because interesting ya ule term there. Long live the king. It's not the person, it's the title. The title. Ol me vainga eva ye le transitions lenga kakova ai koi kami nga sui mai ya yer kupo perkangia ya it's a pic ya mai masiofo mai ya salesa mai it's a peka salesa. It's very formal. Because it's pretty much up to whaangifonga le hold el democracy. Because ele ei lo se respect inunga I titles ngi. Ele ilalo. Esa oi loa le fionga ia kupua. Kupura efi le kama inga. Ngo attendi langa pepa nga whai ngengi usile lua fema le ongo. Alo ke kai le Navy. Nga saula kupua whai langa pepa I kai le city. O le title o le pepa. Samoa land and title to jurisprudence. Kai mi kongo mangko lo fa malongo lo fa malima sa inme sa ko pukonga le right lang ko pukonga sa wala ko po ki liver pepa ke mangko nga sa le polo fesa konga nga fisiria ko po. How come Samoa never have issues like Tonga and Fiji? America la ko po because of our Matai system. Our Matai system is holding our democratic system including our Christian values. Melo malkala kupua. But as Samoan, we also understand. O lima nga si ia inunga oe nga wako fia oe whamakai. O lima fo inga kongia oilan. Pe awha pia le inga e kangoe. E ba ai kanga kangi. E saule respect mai lunga. Pe awha pia fo le lako respect ilalo. Mangkua le kako wha Samoa. O suli e ko fia makai. Yeah. Po o le a le kele o le oamal kama o ainga ila aso. E sa whawhai ia suli. Sa ili po ai ole a wakakaunga vele so fa makai. Ole kangaka fo ile makai. Ele kakaunga makai puli sawa. E fa penga fo ila ka ko kai ka ile ka ko. And that's why a unique your democracy is Samoa. It's very unique. We have all the tools to solve issues in Samoa. But sometimes we only look at the tools that fit ile agenda arkanga kai ko kas. Le lawa e sau no ile vaenga le nei wo mana ye te le ale fa tupu mana tu ole ata to me ia ilo ile si issue
le issue le maliu mai o si leo santini le na maliu mai nei e se fa lave le fioanga fasto utaua pisa ai matele ai upu matana felanu ranua ia finanga ona ole wo mana tua ai lau saunoanga ole walanga ngala finanga lo ona ole me utupu te lona wa e manino le tula fono lona fa manino ina ele fa upenga inga manu le malo pe a o respond I tūlanga tau domestic violence. Se I vanga na oni raid fo I o whala au whasaina. Ai o lea fo I whatanga. Ngar ko orua kanga karela ko ke e authorize la tau te saingia mai se whao ngā inga weapons I lalo tula fono. Mua le minister o leo. Lua o loia sili. O lea la o langa mana tua langa e kakefiwe kau wha make sense ko I gikile make sense. Woti tulo maliu tangata mua na fuai lo na o le follow up le ai tu maliu mai malo na lua o vaenga la ia lua te fisilia tu fa lo tele ai o le mele I lo ma fo fauli atu o Sauni anga le o ki ngei ia pengia minga wa lua ai tangata mali liu e le fo ringa mai e fa kanga lo leo o ma upenga lenga o ai lo fa inga muni o aku ma wai lo male tangata le tangata valina tangata tu o lua mana tua mai maliu ka mua li poki e rongo o lua I o male ainga o woki o nga olfanga la au manosi ai o aku ai ainga I leo ia ko lu mafaka ile ise a ona o laisa pela mel tu la fono ile te tau na fa upenga ina oki mai ai male sika ko lu ngana fa ngofi maliu mai pe oti mai ai pengia minga I walua kangaka fa ko asangi lo male upenga yo o le winga la tala o le ku ai nga fa o nga inga o le ku ai nga kula fu se fa popo ku si me le avenga samu ya ei ole o ka o sa ko fa lo ko fa per domestic violence le nga e so be a mo melenga kupu se domestic violence po se homicide ya o le singa mere le fa ya ma family vanga le domestic violence o fa ia weapons fa ia me o fanga penga that's a good one alfa sidila e la me fa le homicide wala nga ese fa sho kanga ka ese le pisa fo le wa la ka o sa wa inga ia fa nga mo ese ma me lo la ko ko a me nga fokai se fa popo lo le pengare ya sa wia so fina ngalo amon bolelo so lo e la ngona alfa no I fa fitau li fo I wa tula I mai Samoa mai va toi fo ile fa mai senga I le sunga ya penia mina malona inga mai se la voi la to lo afia e va pe fo ile matanga luenga leo vai e mo ia o ia e me tupu tonu o farfenga luenga ya afia fo I la to o malama fo ile uso ma le fo I au ona sa ngalue tono matanga luenga ia le ngata fo ile o le malo ona o fa fitau li fa pene o lea sa o mawaina mai lua fatanonga ma le uso fo mai America lea sa lua tala noa ile tangata valina o Trump lua vai aso mulmuri ai resign the director of Secret Service America why because she failed to protect Donald Trump and why Donald Trump he's a politicians e kukusa lava le gravity o le melenga kupu Amerika ma le melo mali wai pengi aminga with all due respect ile makanga luenga leo this kind of event justify kongi solo wa konfa ma fasis because if I ukala no leader will ever want to things like this to happen while they are on watch ila uia experience family keli a fa peangi yeseme kupu o lenga ekyuke or justify ai you failed lo kyuke sei avela sa fa makalanga le melenga lenga o leo ele I fa openga inga pe lenga sa ngole ya kawa it's a homicide and no homicide in New Zealand e sa vali leo fa pe le la uso kun mako pesenga sa vali mele fa fo like e ke le yo issue asiaka va pe fola fionga ali ya kawa onga ya we heard before and they still saying it
We don't want to be colonized again. E. And o yo nganga le tū le ka kiengi Samoa le whanga. Do we have gun manufacturing companies in Samoa? No. Do we have gun shops? No. O whea lai o mai I whanga ngi. A o le skala. No. O le process e le skala I whanga I New Zealand. It's very rigor. E ke alaku e whailo lai senge, e ka kaunga iso lai senge mawhainga e pose singa se whanga. Ai o le whainga whaila ngā lai senge e ke alu lo fiso leo leo. E yaila leo leo e wako siaki lo whale. Siaki le mea kua ia u whanga. E ke le whapea whaila leo leo. Ngat whakua le kona ngal. E ka kaunga ye. I have friends I whawhinga luanga. They have guns at home. And they have, because e ke lo inga kaka lei le whanga. E yailanga lai senge the gun license. But it's for hunting. Ai o le whea I whapea whangangi. Ia ke au. E pa ule ulo le la au le officer leo leo. Ongo le lako strategy le meanga o ai e awhangi. E arrest le nga whasi o kia le nga maliu mua mua. Koe pa ule ulo la au. I le makanga luenga o kiuke. E. They are the one who guard the border. E whawhewhenga o fia kongi I whangai kokong. Mangua le fionga I le komisinga o leo leo le sa iai mua mua. Le sa onga kama whai e kōle amnesty I whanga. Au le whewa ia whangangi le float solongi weapons I Kongo Samoa. So we were talking about like 60 plus years ago, we don't want any colonial powers to come and control us. But now we kick out ia kangaka sa controllinga ia le kungu. Alenka ka ngofi keep weapons. Se ia vela sa ia va ai I le kulanga la le va pe fa au penga leo leo. O fel ka kwangu. O fel ka ko fa kelisiang. I hope and wish there will be no time in my living life o ke whaalongo ai wa whaau penga leo leo Samoa as just a normal part of their job. Ongo le ngei mafuanga. Who's your target? A whapengi lela we mafu whaula a whaau penga ia leo leo Samoa, even though they are for criminals, but whawhewhengi ia ke ua se le mea lue le pulu. Mawau foila yasola ia I whainga ngu. And I think o le impact leo ke lo kula fongo lenga whesu ia I whainga malo mua mua. Leo o makungi. Ongo kama whai e koso mai whainga ngu. E Holden malo instead. O le malo e kua I whainga ngu. Ia o I was hoping le la whanga voi lenga yeli melenga kupu. O le pule ngu ngā ua whaalongo lo I mengi. Me I lo le pule ngu kalo le fongo ngu au mai kangakangi, a le au mainga. O le punu ula ya lo ave intao li leo leo. Cho block, o le I le fale lea, e relate fo ile a inga lea, o la e mo ke loa iei whanga. Le la ao le ngu mau ke mga o mia le lango leo leo, le la ao le ngu, e ave le fe au le a inga. If not, hand over leo leo. And that's how we gather intelligence informations. E bio rally strategy, how are you going to make sure e sefe uma le troops leo e arrest le kangaka lea? And e saka kauvulanga yeng kangaka ofu savilia leo leo. Ni kangaka o lae a keda inga ma intelligence. O la konga sa kaunga o mua vai. E scout le area. O feo yele I leo nganga le whanga. Nga vili maila ia lea. It's not safe. It's not safe. Abort le operations. Ai lea ngila wa kula mai. O nga kupu mai lon mele Samoa ma fau le director ale Secret Service America. Nga umanga nga ku ifesili ele parlemenge America. Nga uma resign lo. I say because you feel guilt inside you. You feel. Yeah. Simple as that. Yeah. E ka ua kele. Walanga le whanga ka ua asiaka le processing mai leo e vili lo yesi o e kaunga mai le warrant mai le bingska po lo isi. Malo isi. Ele whinka ngā mea. E se anga ringa o e whaianga mai wha le purple agreement. Ai wha pepa muli mai. Yes. Ai ole swake. Ai kua elo e wha mai e ka kau o ngalo. La mea ringa le whinga lau whai kere fongi. Whangu nunga bingska, whangu nunga lo yesi. A mai se lo whakanga ngan mele la whai. A whangu kere whinga mele. So le pe Pero por a kula pe fa ngofi la se ole lo sa ngusi. E sa ola sa no nga le anja wala nga ata to tiro sa ole o nga to no mi tau.
O le mtua le mana ia. Ia. O le mkale, wako alua ka ua maari liu. Awai le mawhai fo ina tato i le menetinga le maliu o skamaloa le nga maliu mua. Wa ika ko sasaru ke le anga i sakingi. Ai fa atu na ia le anga i fo pe le mamae marfanga ora fo e makwa mafakia. Alo winga na le na fatura o talo sa o le wito e fa atu pu manatu. Ole homicide le mele wa le wito le mai. Awala nga pe o le kau alo mai ala le mai nga o le domestic violence. A o le nga oki tulo maliu le tangata. O le sila vai nga fo i pe na mali e lau sau no. Wa o le song fu. O la por kala me ana matua i le o ke le alo fa yako. Wa kau fa ma vai se sile mea. O maliu lau singia, lau saking. Oi. O fisili la. Wa e feio. Of course. Ale fa ma vai kuli. Ele kau kere fa ka kari fa ma vai e la fo i ka kai lunga ko lo me kau fa. Alo winga le na le na fatula de tala. Ole me fa ila o kala ia a kongo le foi fa funga mai ngisi foi o malo I vaenga I lunga le. Ka penge ka va pe fo ia fai pule. Ko a kele o kangaka palalangi. Not only in New Zealand, but Australia. Laua fesiri mai akia. Is it safe? Isa moa mo ke o makawhawai? Remember, our major industry is tourism. O ko inga incident whapengi, I se akungu ula I kiki sa ka o se paradise. E vave inga turn away ia kangaka. Mai leo e wha ka whau sa moa. So, mangkua fo ilau le loma le fongo le chokom le whainga ia Oktopa. E iei palalangi ngā siri mai ke o vaesongi le whalwhainga luenga. Oh, what happened in Samoa? The king is not safe. O veaku ianga ufai ia. Nah, that is just a scrape. Every country there's issues in every country. But e expectations a kangaka ingei. Not only just Samoan, but o kangaka ilung Samoa foi. A whape manganga o eo ngia kungu o laisefi. O ia kungu I o Pasifika. E kake mawhau e foi la le whainga malo le kaimingi. What are you doing? Absolutely. O le ale ko, you know, a whapengi loa maliu le sa, o le foi sa ka o fison malo, o malu o le malo. O lo maliu, while you are on your watch. O le alo whai unga lai whai kaimingi. Are you waiting until ua a makafuinga salu I lalo ka peka ia issues? O le la ko ka ngofi ka ua kui kangaka. We are capable of making decisions regardless how tough and hard they are. So le e paunga o sa uia whau popo fuinga leonga o ko inga issue whapengi. E le o le au kirkilo aku masirsila fo ia kai ka ioisi aku unmela ko pul Pasifika. O le tūlanga le mta upule pol whau penga I nau leo pele walanga te tau. O le aso fina ngalo walanga lea usau nor sunga luia. E mama wa de ka ua vaveo na pasia le nantu inga. Le aso fina ngalo le eto. Okay, awai le kuranga ngai le kaunga wha upenga ngā lai le process. Yes. Ale leo whai o wha upenga le me kawai. Se kere mele wharo ke mai langa. Ele, mama. Lai le process. Ele kaunga whai suinga. Yes. Ele mga mi suinga. O lai le whakulanganga. E mwhai o wha upenga le leo ile me kawai mo le me lai kupu mai. Ele whapela la fese kula fongo fo ele ka whakanga. Already la wele me. Sanganga fo ia saungi ngele I mele tourism. Ila o mai kaua sa kasi nge me sa kilo ye. Ese file mo le o whakanga o aia o uma ma pia lava ia. O le mela le o saungi moro loko fo le moro o katkonga. O menge e kukupu kongo le o le bamakua. I kongo kalaloa ma whanga ngofuanga mau kua ngei. Wai e ke whiu ka milo ia pia. O le file mu ia le se mea pisa. Ia. Ngao ngai whara uloa lai. Mai le o kupu foi wa kupu I me e whio eka. E whengo whianga maua. Longo winga o konga bao. O kalaloa. Mal bao makua. E sao e ka vale le kupu I me ia. O whalongo foi ngei le I saunganga a komisinga. Whai mai ele I maua se mea le kuka I me ia. Ele mpenga kuka skonga bao me e kuka I kaulanga. e kuka I whale o kangaka mau o loa makaka e kupe.
E mawhai o ngā puipuinga, e whai ngā puipui ku kanga mea. Ko sau ke lo le kau kali mai fa ngale vai aku o Colombia ma ko sau le pifo ringa mai e tau a mai le manatu na wa vai I mei mai Mexico ma e o pio o no tua ma a tanto ele ai ora o sen ko kaula ngani Ku sau mele ke lo inga pa fa ele o lo e whanga nge ele o isma fo kanga ronga o le kuka e pia ki liva I o ngā kure kaka koe kuwha mai no whasorolo ala ngo whaia mkangaro ngai leo baba ai e whalolo ngai I kongula por kaulanga o lo ke vai e whalolo nga e kukua ia Ford Ranger ma ka vale le leilava ango siringia wa so wa ke pase koe o ka vale lava ia e kua sa o sili la po la po afa mai o le pese fongo foli le la uli ia kele me a me ka koe koe ki aso uma Pai e so mafongo. fai aso uma fongo o ke ofo lava lai leo ile le mai ka wingo o ka vale ia mongo fuanga fa pengi onga faise warranty search ai it all come down to me Leiataua wo vai lupe ma sunga lo ia ai e fai lau tala lea it all come down to me leanga a whapea o iai se masalo mianga ma se mole mau a se o lo o kausu o lo o tau e a fia ai sui komesinga e a fia I aisa menge e sa oi vau menge mai la ukala lea ele mauanga mea e pasi e fa mo su ko nga ba no o le tali le na e fa file mo yo ka ko ma fau fo kera pa o le maua o nga fale ele maua e mafua ele fia maua leanga o le iai masalo mianga o le iai masalo o le winga ngalo talanga e asa le faiva ai le asa le masalo o le ua mau o le ua iai mo li mau o sam sa informa leo o le la ua koe kaukana le informa ma kau mai kulo o puanga inga fai e samu e aisa pai e aisa la fai e aisa ia ai fa ku e fa singo umai kanga ia o te le fai wafa pe mai la lua te fai mai ele ise te fai or kala le asem fai mai I'm just re-reporting it o le ala fo ila le no te fai atu ma pe tau tu ia tu fa pe nei ta yo e ma fai nga fai se malo si anga e fe su ia ai se fai ngi su enga le anga ale ia la fa fianka ko fia su ma kor vai o la ir ka kala ngo forma kor vai Kusa la rek mo fo makia. Ona me la ki ngai fua nga o fua le I u kai nga mau me ia nga la fa pe ai wala fa lupi na te ila ia wa afia soro mai ala nga pe no fa yatu e halu ma fa le mele le mo le mau le kama le la nga ma fu ke lo o se mi lo ma fa o se kanga le kele ave se ir ma fa le fo me o panka o le ma le langa sa fa nga le nga ke si le fia to nga tu langa ni he's got a wealth of knowledge I operations ma me la nga isa o ke la longa ka ko mai nga nga sa wa se ai o le si mele le ro ka umi turo langa le o ka fa longo ku nga ka kala ku isi ka ka fia ku nga fio isi o fa se ka ka me uma la o ka kala ku ala loka ke lo le si po le nga le o o le si po le nga le o ri ia le masarumia isa ko sa marusa o sa ka karal fe ko or fale la ku kai o me fole la ka ko fe nga la uri okay vai ese kilo meno ling apa oi sa mofo e nga apa al makeki nga apa menga e o nga apa sa nga a le me nga apa ila fa pisingisi fa mo siaki siaki menga fa nga apa pe ala fa pisingisi siaki menga fa ila ko piliaki wa nga ko nga ku kai e fai la utala le to e sau no le sunga le lo ye si tatu issue ai vai ngai ka nga kai le mau la tatu tala no nei la I vai nga le tu lango fa fa saina ai vai ngai ka nga kai mau e mama wa man ka nga kai ku kangi isa o ka nga kai su e mai mama wa ma fa ma expose solo mai ora ku le ai la ko le lo fo me ku kai lipi wale fa ko pe kiliva taxis a foi le tu patoi a fai o lea masalo mia mai ka nga ka fai nga luenga le lei
a fai e masalo mia mai ka fai ngaruenga le lei ma o fisiri wala ngai lisi vai ngano falongo kule i press conference so no mai fa pe mai le e lua ia ingredients le fa nga ile fai nga which is e fa mai sa nga komisinga ngo fa pe la ele mau sa mo ai uma nga fa mai ia nga kai mo ko yes nga mau ia vai la au ia le fa nga ile ku kai ngole methamphetamine ala winga le na fai atura utala la e mau sa mo wai ma fai ilalo le laisengi o soifua manolo inga o nga avaku ai mai se foi e lua ia vai nga o ke lo em fai nga vaku me le kong ele nga ko soifua manolo inga o fisa fa koanga i vai la au ma tulanga fa pena ile e ma fai nga la ko vaku ko inga vai nga i tonu fasili e inka ko senkis yes. Ale, or besini nga, wa tau te ola e analyze ia mea, or besini e inka ko mai e ongo fai mea. Yes. Yeah. Ore sika ko si ouro mala vale le kemingi, kuro. Le kamaro, le pharmacist. O longa fai longa nga. Ale foi mo mai, e kere shoki li fola o le flu. Yeah. E kere fa nga substitute tablets e fa nga le flu. Fa fela nga le shoki o le fa ka o mo au. O le situ langa te vai wa e nanu da fai atu ata tu bune tara no fala utili. Le sila vaenga me o le au va papa la we samo. Me o le au silo la we. O le alu winga. Wa kele nga sele ingredients o ku ka. O le singa tenjo le mele. Wala nga sala fai en o sila mai singo o la mo mai me o. O samo. A sioki la o ha me yesu ye. Ia o la suila i mo fonga o baila au me fa penga. Ele le kuiti sa ole. Le winga na fa wai. Ke lo wa ro me fala o ngu isi me. Le la ko ke ba ko. Le wa bakang sapa mai. Le na to. O le fa nga se o me ye fa ile le isa. O le ia te ola ia. E puni ono fua le tu ai nga fa matalanga mana ai wa langa afa pe o sau no fo ila le sui par mia. Wa sau no nga na sui par mia na sau no ai ola wa wa nga o si sa mo ia le tulanga. Ole sau no nga ia. Ai tu atu mtanga lo nga ole. E faile la ku kiuki ai pe ala nta tu tara no. Afa pe o ia ile matenga. E winga le mori mawar ka mo Samuel. O le solo mua mai ko kongu lava i ka i o leo. Le lanto faia fa o ngā ku rei o le ala. O le visiri la. O ai e aru e su e whalenga. Ia kama foi lele a fa pe o le whale lele ku mai i lalor kamaringi mai o i lalor mango. O lalor langiu. E ka mo mai. O la lai respond mai le si leo lairo sa o lalor le mango o i lalor kamaringi. O le oma kono le ai lalor uru. O i lalor uru a woko ke o foi. O le ia so me foi le ka ke mai ka woko le ka ke ka kupe o ovale isa e fu le kelo kupe ele penga le bank longo winga wa papel fa ka kele fa nga le la mo we me yo le foi bank kupe e a fia ai la senge fal kupe sa mo ko nga me papel especially a ngo le ia o kula fongo a ku uia like pe kai da ku ku kele like kulanga le AML anti-money laundry. Onga ikami ngai ai la kuma sa ko kupele bank. FCD. What's the source of the fund? Me finga le la inga ka fio file au mai o kupe mai faf. Over malis fulwa fe New Zealand. Eleva pe fa sanga. As long as you can justify the source of fund is legitimate. Yeah. Ava pe sa fa ka se fale overseas ale ki sa man milionga. Elese ya ma lo ka fie. E pauala o kala this is the statement sa fa kaulo fale overseas lo mo mai New Zealand fa penga fo ila i Samoa o kupe ia le feo ai solo e saulo mai se source o lai it's a criminal proceeds ele mafai le bankinga la ko kanga fie e keu o ke le lo sa mo pe li poki banks ngai le regulator including the central bank because in New Zealand e ka kawanga li poki every week on ngal banga si o i banks
li poki po ingi funds o lai masalomia they are proceeds of crime. Ai ele kulanga lenga kalango ingi I vaila au wo ku Samoa. E fa penga fa New Zealand. E yai a solo ephedrine coming off ngalonga le QK. E au mai I lalo la sengi ale makanga luenga o soifo malolo inga. Yeah. But e yai le miki o le quantity. E le mafai fo ilanga fa pe mai la sengi pe fia se fulu tons o le solo ephedrine le au mai. A le sia kia kunga se lau tons le mai. Na e si se ele QK. E ka ofi. Mai le mafai releasinga. Ia ke au. Ole iwa se fulu pasenge o loa ia wa feo ingi kong Samoa mai le available I Samoa. If they are imported goods, ole makanga luenga kiuke lauke vainga. O lako because e blame for leo isi kaimi. Au e loa o whainanga luenga kiuke po le infiltrate leo kiuke release meange. Ma na yor mele wa sa no wala kan tasile matanga luenga le silence lava fo. E pe e fai ama makuasa malala official leo. Ai kasi da makanga luenga ole makua silence. Ai tasile nem tanga luenga wa or fai to ale le sao ko. Si to sila ai fanga ya lava. O fanga ya tatu sa mole na mawa. Kasi au la li. En na raid time fo o komisina ia iken kaio. Si sila lan tatu. Alena manino I or saunoanga ai foi. Ole manino saunoanga ale komisina na lela. Au pa au. E kawama mai kama umi lai wala em fainga lai senge I la loa inga o pistols la ye le kama e matua sol tu la vono ele faina fa arvisi e va fenga sa ko ngi fanga ko Ola ofisilinga because ka kaunga a mava fowingi e ka kaunga nga o mai fanga ko kongo lai le lai senge. Like this is the New Zealand process. E ke sau malau fanga wa umanga nga vakwe e leo New Zealand ia le documents. E mawhainga kanga import mai kong. E siaki mala whanga ngi pe match ia serial number I lungo whanga. Ma serial number le lungo documents. Nga e sau lola ia lea ka kaunga e alu e whaila sengi pe a whape le I sau lai sengi a mai whanga. Because a whape ngi le ise lai sengi. E siis lau whanga le mawhainga mai kua. And then a whape o lau reason nga mai ele whanga was not legitimate. E yai le kaimi e siaki e leo lo fale. And they're going to prosecute Ioi onga you were in possession of prohibited items. Afa pe ko inga whanga ngi Samoa. Manga kua fo ila le pora Samoa ole ocean. Nga ku se si iku kuila ai kongi mai le si ku catch. O se sira ko ka mai whanga le ato. It was through the border. A wila le winga na le tati whai ato walanga a tuatu peanta o whanane. Le utatu tala no fo ime o Seleni Leiataua e kau apekiu. O le upumon. A fai fo e whaapi o pārka kalai ko ia unko ai kaka fo iko kongo tulou. Tulou e o lo whainga ruenga wha maoni whal tupe. Ai an te au ia a whaape fo ola ia se konge ki kongo. E le whainga le kiringi ngongi fo kupe. To e fo I mai whanga ngai ma tulou le whaafonga le tulu. E ele tula fono lai whai e Samoa. E avele voucher se laukala. Ia o ele ila ufanga le sengi. E ke sa ko mo moli me ai mo lo voucher se laukala. E ele me bali la ka fuka ko sia ka pukala mai. O sa mo fasileva. Que sa por casiva iba lima iba o. Ngo vai ele fanga ko I Samoa. Ngala ko riska ka mo fa ka se laukala. Ia nga kar fa ko me fa nga fa nga po va fa fonga ba la ku fa ba ele fa nga pa la me fa nga po ya ele fa ka wala le ile sa ule ile so me fa o ke le masangi fora ka kan sa mo fa o ke masangi ka kan ka fa ka ile fa nga al malanga nga lo malanga nga la ko ke lo Amerika wala ile Amerika ele wo saka kai amili Ifonga Iraq kami kawo Iraq. Kili lenga la wa kaunga confirming nga nga sa le amiali saung. Mo fesili le inga fa kiringo. Si le fango ko le ngo bai Samoa. Fa fe fengo onge me Samoa. E fa markalia ala wole fengo fie. Fengo fie nga kanga kale amielo fa ile awala e fa inga sao le custom le me foi le screen there e fa ye. O ke le loinga la wala fai anga ka mai fa mai e a fi mo pe pa ila
E fai le foio. Ka ai, fai le si mea, koe ka ai le foio. Ia, o ke li vai la whakingo ngā lau ka ua kua la wala. Ka laku la aru I lalo screen. E le maua. Ia man to tātou le whako a wakuru ka ko screen le I Samoa. Le scanner fo dili. Ia man to a watu nei vaenga ia tia yela le wako ilunga ia watu I vaalango. Ale ako ara ukiuki. Anga langa piko ilunga. O ame ia ri soli. Ake makau le Tato ele wenga lo tala. Ake makau le vola screen le mele abakua. Il mele abakua ingei. Ia kailo e walanga ingei. Ele screeninga ingi. Le hai. All exports ele screeninga. Ko screen I Samoa langa screen le watu to tonu. A le aru fafu. Kwa manga o kungunge kilia la pisi. O le fainga le na. A ave a send me fafu. Ile mo mia ngi go through le. A faila le aga kaimi. A aga kaimi ro ba ko screen. A foi le te fa tu le time le dei. Ai mana tua a vi fo nei wa o le ke fa ya ku ele fa pe o ke le ka pusa a vi Samoa. E le ngi fanga le ngi ungi nga me ana te fa ya tu. A I fo la na ta mor ki ke ma ya tu. O me ya li. E mo fa pe nga mai masu e piko I lunga. Yo va ia ele agi me nga mo me o microwave. Sukalaki me ai o yengi anga vai ko ka ma ro la e piki pusa sukalaki mai manga yan me ma. Ele processing usila. Ele processing usila I meio o loa I mai kongo kusapong I loa famol. E ke le kua I o you as an importer. Wa ka ua so se siole a mai o loa kongo. E ke le kua I o la siaki. E a waku lau pure flating. Nga vai role I official QK. E store umala I warehouse. E ia ngofonga ku ua I. E le loa ngisi o ngol mafu angale. Ke ua ingi o loa lai au mai for criminal activity. Nga wa ailo kangaka I the criminals. Ka mawhai nga oi. E ila kai mi mo ke oi warehouse se longi warehouse ale malo. A laua umanga setter kula fongo. I kampangi freight. You are not allowed to leave those goods until wavakule kilia. Afa pea la e ka ngofi kampangi freight ia e release ka ngaka o nga pe mai o mga o mia menga inga fe fala velavi. O le sala kampangi le. Ia e lusi malaula senge fai pisingisi. And these are kind of measures in mafai o nga ka fiofi ia ka ngaka man mele corrupt. Amako wora siaki kaimi o ia fo ile makangaluanga. Amako wo siaki me ia mai po fa momoli mai sainga. O isi kaimi o mai mo me o racks mai I alapi. Ele ia o nganga uma mako siaki o mai process send le confirmations I le kampangi freight. Ka ula o client e sau e piki aku loa ia nga o loa. Ele fa pela pe mele ke sau ngoi. Ele fa pe ke kuinga. Alo ke kango langa lok ni pusa. E pul le a ulanga lok ni pusa. A yengi mele anga. O fa ngola ngol. Ava pela ko complain mai le kampangi freight. Fa mele freight I le official QK. Ka ngo filo le QK quote ko ele va ngol kula fongo. We are not liable for doing our work. And o nga processes fa penga. E avoid ele mele le influence fa pe manga kola fangale kon tipus. Ailan me e kusa ma nei uma me sau no ide au vea fo ma official QK. Ailan me me o ko ri vi ke le la me le anga le langa le. Kasi o le la mo ko ka kingor ka kam. O ye le si le ai ko ipung ka. Si mele la ka kango pe me walanga la e fiu le malo su e pe fa fengo ngi fanga ko. O di si mele ke le nganga le ke mon moving. O la ko ye le pule mo le authority. E release ai me ave siaki fale. Yes. E fa mai. Ya vai pusa vai ka menga. Ave o le la waro ko siaki me o fale. E o kula fale le siaki. Olo o imo vai mana tu foi li ata o le ai upu matalai container ia na avatuere ki uke ai sifisa o ave po vai lele e po fe le ai tapisa I lava I pa inga o tona ia tu tele mai le tau fisilingia le natu inga me o ka ko Samoa o le power o le power e yo ka vilia kuwa ai container langu siliva ki uke le rua arka manga pe urudi ele ma fai ka kai la long fai me pa fa pe mo le pule ko me ga ke siaki ya ele siaki
a foi le winga na lauta ia o le la tele ma tato so ni nga ile vai nga le kiuki ai ele fa pe foi a me uta le pu ma la fono le tai mile nei le ai o le tau mau tala noa ele nga to me tupu ma tona ai nga mo le luma na man tu foi le ile nga official kiuki le nga mau le vakua yo o trucks i tonu ai saule salanga ko ruafi a o le worth le value street o le me la pe a ela tele miliona ia ka ko vai oila se a le fia nga ku me ku pe fa pe lucrative business. o le ua nga mur fasala le ko ruafi io ia ai o le mta bu muri ono le tanto taimi o le tulanga i le case le o le va na talia le fionga tama tai pale mia le sa suina ai ele sa be malo ye sili ia ona fa pe mai ele ai se authority ale fionga tama tai pale mia pe au fo ilana pule ile tulanga o le fa muta ai fa fo sei ia o lana au nanga me tulanga fa pena o le so finangalo ia fa lo telefo ile se finangalo so ngale ato Clear the constitution is very clear, and okay, loal ke lo kai mi foi ka kalongo I issues here, I always refer to constitutions, because this is the, like in a simple terms, this is the menu. Koso le constitution na Samoa e peor kuspa ia lea I le whaingo kulafong. Ngalangonga lo whango ngoa ongo o lo suti ang aveanga it's like we personalize I le kamai kai palimia. Ma le malama o kangaka. O loa su ingi kangaka le malo. Because anga whapengi le ko finga whapalimia. E le sa whaia le afionga le sa whapiko yo. E pei whelo ingi. A whapengi e su e sesi I al palimia. You are suing the taxpayers. So in a way, it's a kind of a very vindictive kind of approach. Sa kakaunga whapea ua mako suunga le malo, onga le whaiunga nga when malo. ai piu fa piko ai se pale bia palimia. Ia, le anga ko vai makua nga fio kul palimia ile whamasingonga, ua ku ufuilonga ia kulanga onga ia palimia ai a fio yo. And nga ia la uia kalkongunga ele mawhai o ngā malo se si constitution. Regardless of who you are, the wealth you have, the constitution will stand. Because this is the only way we can listen the wish akako four parents. This is the only document. It's like a living document. Ngō vai kaula alwhaiunga alwhamasingo le ngā le case. Very clear. You fail your duty. Ua lusi le trust al malo. Le whaki ngonga o kiuke o oe o le Jenny General. O ai e kua i ene malo pea o mai whawhi kauri ko kulafo. E siri e pea le se Jenny General. Pea wha pea ke le umanga o e whaile mea lai e si pela me kulafo. So I was expecting a decision like this, but I hope ele la le koe wha mai mauangi skupe o apili ma wha pea ma. And this is the downside o menge o whamasingonga. You know, both parties have a right to justice. And when I'm saying both parties in a case layer, I rather refer or lesa avea maloya city. Malo. We should try and direct the conversations. Ele o fia me o nganga malo. O fia me. Le fionga al palimia vaiangi kulpa I ole South Africa. She is one of the servants of malo. And she was appointed through the democratic process. Lenga ko through elections o inga malo and ile kaimi lenga ko poele fa fikauli the attorney general. It's either you choose to resign or a law or la yellow conflict of interest, your conscience is not clear, or you serve lenga ya ila ko fia mele ko through the democratic process. O le attorney general for I leo ke fai ka ko le fai unga. She failed to uphold the rule of law. E pei sine melenga ka mafai e vala au whamasingonga leo sa. Ala ki lia le. Ile constitution. Ele se whamasingonga e whai leo sa. So you violate the law yourself. Ia e whangongo leo costa I a kupe, costa reputations. And ngā whapengila o cases here ngi New Zealand. Very likely you will lose your license. Wow. Pea whapengi on a civil case. But if it's a criminal case, very likely you will lose your license.
o I fo isa umafau ka kaunga step in le law society Samoa. Ia. Because our wayaile mafau le lawyer city le fo vai kaimi inactive or choose to delay everything. The law society, they are also servants of the law and the servants of the court, which is o ile anga iai pila sia isi pila sia lua le legislator and executive o ile justice e o I form I fafikauli, but they also choose to be silent. Ia wa ngu ware. Law Lo society. society la ko ia. Ai vai ngai New Zealand. Issue sianga even for ilale issue le oranga tamariki. Le anga wala au le Maori ko ile mingiska ka maki. E ke sa ilalo kula fongo ia le operator ila ko, we can summon anyone. Ai fe mai le malo. Na, she's part of the executive, she can't come. Regardless of what ia political walai ngile case nga le ko apili Maori. E kakaunga whaalongo no one is above the law. Sa avele opinion on law society, angipsila, which is very normal because you are like a impartial participant. Isamo, o issues umayang o vai ko pume vai kamile elections. Sa o whakalikali pole ale kaimi e oso akwaile law society. E oso whaalava koi. They have a right to intervene because law society, they are all lawyers like kongo society. Society lawyer Samoa. A o le ngaluenga ia so se loia e ke kauma fai e pui kula fongo ale ke vai kangaka. Ngaka ia o lela a fia kula fongo. So e manga ia le unga famasingonga. It's a lesson for us. Pe fonga falongo ku America is kaimi no one is above the constitution. And whoever is expecting to violate the constitution, that person does not have any merit to be a public servant. So, pafkai fo loa mo meli unga ya a kongo fo o le o nga fo ngar ke lo ia le ia le nga ka ingi mo Samoa. Are we in the professions? Yes, it pays well. But you have to work hard and uphold the integrity of the profession. Wow. Mangi, wa menga sa ku fisiri o ka mi ka mo fo isa of singia kelele le fingalo fo lo ya sili ma le alu fa ka ngul mele ngo fa ia. And yet it's common sense. E fa nga fo fa fingalo nga le system la le ele penga SMI fa ia SMI fa fingalo. Interesting ali Sauni lo mentioning le law society Samoa. Le la ka le sili nga sili just o le alme o kopu ya fitulanga ia. Ia. Nga mai alfa msingonga le ngo awai. Ngo saula ile o karunga skasi o lo ia ke masangi ke masangi le ia. Ngo musu le ia. O feo o fa ia fitulanga ia. Le sa ka o molia o alme fa. Ma ile molia nga ile se molia ngo fitulanga ia. O le law society le mbasa lo mio o la konga ma fa fefea ia langa ia le nga me ese langa ia mole the case What? Yo le interesting e kia ulo mentioning o le law society ma le fo le la kan fa por kiki la ko ma fa e ko nga fa valbalea ia What? o ke le mentioning le lo ia o kalungo ia le o mai kawinga le polo kiki ke le foi o le so sai ke folinga mai le o la ko si foi power le em fa inga manipulate ia finga ngalo ma decision making e a fiela ia rights o kangaka wango fia o manga wa kurkurila ofisilia fa ngo walo mo ma fa e kalila ofisilia o ke fo america la me o kupu ya fitulanga ia fa ma ele se me o kupu ele se charges ele imoria nga leo le se me moria fo linga mai o leo ngo la ila ulea assumption o ke lo fa kon menga kupu ai ngo sa mo la so nga mo mo ka ko ngo inga ngo ia leo il society fa kongo lo society mo woni e fitu le nga me ese That's corrupt. that is corrupt Surely to the max. o le fa assumption based lungo me ia
e fa pe o fa ko me en kup anga ka mo lo ya la foi lo ya foi la ka ngo fa ke ele se me foi foi la le na faila utala no ofisiri ma man ko ngalo lo ofisiri case le anga se ke fa kula ta upule va tu fa fonga la tu no kingo mamma ko va ya ku me ya me ka ke ro kwa le sa o male pero pe foi la te mi o le mau ingo Samuelu o le leader up mai nei me uma pa anyways ta tia ia na me ile tu la fono la o ia wa ki ngai male ma fofa ai o le terminal ese ai ia fitulanga ia mar case le o a ure si tangata ilo opinion o tele ton o tele I was wondering why ia sa wa ilunga wala na yala na tusi na faianga i leo e tu sai o se vaenga e pe o se morianga na faia te ia mtulang le na fa pe mai wongo kionga langa ora fuwa fia mo moria mai nga lolo nga mar vaenga va modu mai lo nga mar maka upunga le ana ule toi langa tua le no ele toi pisa ya me se wala me se ko karango o nga molianga ia le sunga le ya o me tanga ngo le foringa mai wa fia mai e lalo le morianga le o le tau puni o stanga tau lo o tau sai ele witi se mako ofisiri ia le fainga o nga fa lo ia ile profession le o le lawyer ele ama se senga mar profession le o le the medical lawyers is not much different when it comes to privileges o a me ke discussing amalau clients o le pharmacy e fainga ka i le pharmacy nga kango ora se lawyer ka mai meanga because you are protecting the privileges the right to our clients e fa pe nga lo fa pe o lo ka mafai e fossile lo ye kaukala longa winga wa corrupt longa winga you fail your duty as a lawyer a fa pe nga ye se ma fau o leo e ka mafai e charge ya le sunga fa ya longa ia onga o longa taking of sam o le law society saka kaunga ka ngofi e protect longa ia because this is where the law society will remind the police you're actually crossing the red line. You actually o laua ko ka mafai e push ia le lawyer e awangi fai longa kiuke as a lawyer because e ke kauko you upholding the law at the same time e privileges e le mafainga e ka ua isis even i leo ia au fa makalanga malau clients le va pe foi la ke ka mafai nga le solikula fongo lau clients pa ia i lava awala e ke fai na that's lawyers and clients privileges. It's protected under lawyers and clients privileges. Okay, o malamalang kula fongo isa more in terms of lawyers and clients conveyancing and privileges. Pa ingengi usila lawyer umaya onga kungi usila. They go through the integrity pa ilako studies. And e kama fai leo e mai leile lo ia ka umaingi me winga langa clients. O longa winga la wasoli leo le kula fong sa o ile tala to ina hore na ole e o fo le loto tu no i mari fale o i ko inga ono le tatu temi o mai le tatu temi le vanga le via fi e tele ni sim ta upu te lo fona uto ya to la foto so no fai u ya on te wo le so ngale lo yam fa mai tatu program ko mo fa singa o kalfo fanga ri kaimi langa ngo promise kilo kanka ngo sin mai la kaleo limo fa o mai la local okay sa valoria o ke awai le kalanga o le sales fo le i munu yo ngo le ye ke la ku mo fokalo sa ku le pa male la so mako ai umi as so ku le ko fa fo le pule ma skasio ke lo le tu pa ile sa failanga ang farkalapu e menteo kausanga kele ia skasio li ma ka ko le ngo fo ngai mala mele el fa ili monge la ko usula ko pese fo le auti ya sa invite mai la ko li monge usul pese le auti ya la ko li monge usula ko pese ili usul pese nga mo wa ka me li monge ya fa au mai amerika sa ngo folisi ku le ku ka vale ma ko ri ku kam ka wa ngo foli monge lo ngako ya nga mo la ya le nga welcome le fanga le ia le fa au le amerika ali li mo lo ya ili mo le ku fa mai ya fa ka ya ku nge fa fo ka ko fa ka SMI Nielson ya pole ya ko fo so yo ka ya
Ia ka. Ka my favorite program mano. Fai mala lang fafikai, mo na fafikai fa mai. Ia. So ia ko ke fai li poki pepelo. Ia, ngau le lang pese. Ia, usual pese mai ai se usunga fui se pese. O mo lang pese. Wo mo lang pese. Ai ko li liu no li liu fa sa ka mai, ke sa bali mo le ke. O sa bali nga mai ngari mo. Ngo kuno no ngo sa bali lo o fa ka wili mo ngilo nga ko le. O le meng sa bali mai ai. Ko ni ma fa ka lo fa. Fa mo o kala la li mo mai ke fa mai. Ia, o le li wo fi wo ya ku wa sumo fo nge fi wo ma ngai fo lo ba ya pia oi. Ai sa wela mar kala fa pia. Ke le ka bili mai le ke i. A pa ka a wo fer ka mala sa ka fa. O le mela le nga le ngo mga ka ngol pongi. O le upu le. A wangi fai. Mai. Le o ke le ka mai le ke ngi. A o fa ku i. O fa ka mala sa ka fa. Le o sa wala le ponga o ma fa fa. Ya uma ole fa bai o limon. Aka ko wa nunga le medium fa ka ko kala. Me fa por que fa nga. Ai fa kai o le wa sa fa felo mai ya. Le o ka felo. Ya o kunga o le kunga ka ku la fa so kanga. Ba le o kanga ka riska. Ai wa ya fe la le pule. Ya. Fa ngo fa nga fi. Ya o sa wale mo ma fa fa. O ai la tangata ia na fa mai ai I so tau. O ai fa mai nga vili aku ia o le wa e sa. Ini ka o mai ala ke masa salo. Po ngisi o le chapipi. Ia po o la pile pisangei. Ia po ngisi fo ia la nga I ko kongole. Ole me. Wanga e ka mi ngo si va kunga. O le ke ama kama wa fo ringa la kama. Ele fia. Ele fia la mai ka waku. Ke ringa pe o ngisi nga kongole. Ole pa ki nga fai. Ia la ia. Ole lo ke o. Fu le ko fa piko. Fai melanga sa ngong. Ia, le melanga walanga o kele kaka o fisiringia le ma akale. Ia. Ia ma fisiringia po angi ma akala. Ia fa fonga mai li mongi o lai le fa kausa o kwali li mongi kaka la fai kongolo nga ko kongolo. Ai ale lo lau ia ono le tatu o taimi. Ai le lo lau sunga le to no ma tatu le live. El tatu na fai mai le live le afia file. Ia o tele fia balta matala ila na pesi. Ai na umala asa o mai pela mai na ilau songa foi. Ia o le si taimi o lo too famous. Too place. Ngai ala inga fia sau tanga tai pa ilo wow. Mai ia te au. O ke yo ilo fina ngalo. O ar kai mio ka ko kiuke ma. A fa pe fo la wa to ina me fa pe ele me foi ngala mai ai ia yo awa ole tulanga ole vevesi le me tupu ai o felo ia ilu mo fo I tulanga fa pe fa talo fa ia ole ale le tulanga ia e sa tia ile na mang se vana na ila na umaloru o I le mauta le na famtala se se tau sau kala o ngai ma li me so ngoi le songa le yakawa. If I ever know that someone is making such threats, Mangkuang New Zealand, as a New Zealand citizen, you can also lodge a complaint. I leo. E winga ngi whamakalanga bongi, e mangkuala e kang interpret ko ngā whamakalanga whapea. It's not what they say, but the intention behind it. O le mea lai whaila ukala. A whapea ngi e lodge a complaint I leo New Zealand. E ongo awhia I leo mai ala ka akia le alert I le airport. Yeah. Especially as someone who is in a position of power. Because it's not what you're saying, but the intention like what? You're making physical threat. E ma whaifuilanga whamakala I leo. The way I take the comments, it is a threat. It's a threat. And as a New Zealand citizens, New Zealand police and New Zealand government owe a duty for your life. So ole karusanga fuilanga e malia sa ngonga vape fuile le whekalainga sunga ya asiaka. When we talk about these issues, we are talking about issues, but you cannot eliminate le kangaka o le afia issues. Mal kangaka le involve issues. Vaiange ale afia fi mal fafonga Samoa. E kau ke le kalangoangi ka ifau mang ya wai, who cares? But o issues le afia I kangaka. And I strongly encourage you lau sunga Leiataua. Maybe consider le ave so complain, because if you felt uncomfortable, it's your life. Nga ave le leo New Zealand.
it's very powerful if it's someone who's in a position of power, a lawmaker in another country, and making a threat towards citizens of another country. A sisira foi la ono lo te po ele wingo le tala. Fa mai. A ko vidi mai kanga kayanga ia. Yeah. O lawa e o e fa mai are o lan tala fai tanga. Ha me fa ko o fa ka mo la sa ka fa. Dei ko. O ki nga le no tu lia. Au le fai le tama. O le sa u ta fa tu lo o ai ke makua mawai. Ku lo le wingo lan tala. Al tala no ai pe o tala no tu lo foi. Ai engala ngo fa la lo wingo lan tala au le fai kama. E pa wale me ke fai me nga o sa ngi si e fa si oi. Yeah. E lua o la ave o su. Fai se me leanga fo e wa tu fa pega. A wai lima fai nga e fa pe mai au fer kama la so ka fa. A e fa pe o se me le me la fa pe. Oi vai fo si ko ingole a ka ko ave hotel. Pe ka ko ave fa tinna ave mai au for fa ele make sense ile ngana. And that's why I say intention la ye ko. Because of ainga yo le kula o elements here a prove ile crime was about to commit. Or the intention, male act. You say the word, but the way I read it, you're actually imposing threat on me. And who is me is my life. Yeah. Yeah, langa o kele ngo promises ka ko viewers. Langa o kele o flap le messenger manga filo po ama ka fa ko mai mo ka ko ya la ka. Yeah. Nga la le o ka le ko mo fa ka ngo la for langa fo fa ya ku kala ma kala ni mongi ko ngor ka po kala mo ni fiafi. Ia. Wa mai arma to po kala mi. Ile nei vanga le fiafi. Talo si ia ulu matafo lau inisi o ilato wolo o ave iai ma whatahaua iai nei tu alalo. E na mato wafea le Law Society, mato wafea Favor Commissioner mana matanga ruenga. Matanga ruenga fo leo leo. Pa malu lufa o no pe ala sa tau sila whapea mai ai o mato tuturi au puina po le alava. Leanga ata tau tu uai le leina mai o me tutu. E pe ele o iaia se kaimi wa kausa we se mea manga ia kulo le whaafonga la tulu. Ai pe fallinga mai ia le wai wana ma we mar soifua. Ia ai ele se sa ia le tulu ele foi se ava tu dia ba tu ala o to pale. Ma tu mai pe ona sa no lo ia. Ele o ele kangaka a o le office o le to finga malo vala awina. Le anga uma e aruesi. Ai ele se kangaka e lakwe. E se e fo ile vaanga le ai tu mau fa maluina ya mangalo se banga o le tu mani la fo nga va tele le vanga le fiafi ma tu fa so masani ono ta fo ile tu la fitu le fiafi ya to ona asiata me se sunga li loia ya sauni ya me se fo io le sunga ile li ona la me la o le wa vese ko ya wa vese ko fa se ko yo wa vese ko foi manar ka ko sankis ko es ya oh ya a professor wa ka se fai professor nga doctor ko ya e lua ka el bisi o rupe maxila ka uma ve corta ko lua ka uma ve pe mana ia vai lua le te mana avele professor ai vai lua le urina polo lesi ai fesani ma jo va si le fa ko fa si se ma se kala ma jo fa tu le va ngala fi sei fu ma emanuia lo fa